Nabi Malik Tiang Iringan sepemargani Nabi Pakulut Sane mapacanan Itu Dewi Suprama Iriki di tiang nunat kediatmikan Kedarman Duaning ijelintang Nabi Malih Hidalintang Lisuayu Biti Jiwaratu Kemudian tiada mel-mel pedini paling melajani Tangkilen titiang itu Dewi Suprabe Mandewenten iring titiang mawirase Aingge haratu palunggo cokore dewa Duaning cangyang baskara dipati sampun tajek Durus medal ratu Yening mesa Kadirasmi gending Aingge haratu Durus medala ratu Durus ratu medal Titiang sampun sabian Aratu yang dengarantu let telanging wangi Ratu mapanange peda ngeres titiang jagat mangdek rajangan aratu Nabi Malih Ratu wadanana ratu Nadohin sampun sane mirang angaratu Ratu Jana ratu melukar gelung Tan mana Ditya Karamon sedang ngomong jauh
Mongguing cari laksana ratu asorang ibun di bulan Sumangga mongguing relasi nalatu asorang ibun barang galugane ratu Keluir maniki nilap ngawirima yani ngaratu nganike manis lambe datu sekali madu durung asaserin manik warin Nabi Malik kesandinginan tuut dumuranya sekadi dan desane mecangi ratu Sahurira dan apanya sabda dan kapiangkat untuk tiang tabuhin di tiang wecane mangga di tiang kata suning kewendanan aratu
Urus ratu Tidang wanda sairi Ngiringang ratu mensiram Memargi urus ratu Jalan bibir Durat makan raga mawas apa seranan iki penyuwana dan malupeng Petra Puja Puih Dede Ratu Agung rasa tanah amat nih Sungkewiri poin depan di dewek kalan yang lamun yang jani anikin keng rana yang gitu tuh sing adelen tuh riso prasida nih dewek ngiringang ya bintang laru ada di jagat maya dulu ane sangat dewek ngeranang legi mapan ya state bakti tekening rame tur maning ya tan lat-latnya kupang tangan kali lunasi cering desangi yang widiwasi lunasani madan kerahayuan jagat nama kejang nih ane hidup di gumi itu
Ajab banget kene bintang lare apang nemuane madan kerahayuan. Buen dia subuh keto ya parilaksanan ya bintang lare itu. Aning ken buen candang ke pracede. Apa dia ring sekali? Weruh ya ring daging yang wede. Roh ya ring tatu agama. Pamakas nengen ngindik iat. Nah tuh. Kedonya para laksanan ya nih bintang laren itu. Buene ya state bakti ya ring desang yang widi. Ne kebaos tan malupeng pitra puja. Bakti ring sangkan para ning dumadi itu. Itu ane ngeranang dewet sangat merasa lega nih. Dini ada di jagat mayu dwipen itu. Buenane sanget di dewek ngeranang lega. Liang kena ke dewek bede ratu nyingakin indik wewangunan itu. Ane ada di jagat bantiran itu. Ane ada di desa Pekraman bantiran. Wewangunan puniki sami puniki ngerenep tuh. Tur maning sampun praside. Nangun yadnya agung nih ke bawah yadnya bengetek dinggih kan ada. Nah nih sing ada nih sangkaning dane jero benih adat Pemekas. Taler puniki kairing oleh ya ikrame desa. Sampun praside nunggilang manah nunggilang kayun. Jaga ngwangun puniki wewangunan taler wangun yadnya puniki. Nanto dewek ngeranang masih lega. Sing med dan aku buki dewek ngaturang ayah nih di jagat bantiran itu. Kewali uling cenik nih dewek ngaturang ayah nganti subet tua. Ane ngeranang tuang ken. Be dewek nih subet sing lagi ane cari jani itu. Pawah nih dewek jani dini itu. Tuh ngeranang dewek. Nah legeban semangat kena dewek ngaturang ayah dini di jagat bantiran itu. Beh dewa ratu. Neng udah di dewek ngemel-mel pedidian. Nih dewek ngelahadi ketut karta lebih dewa ratu. Males netan kadi-kadi itu. Sing ten apa ya nih madan pesu malunan. Paling melah kaukin malu janina. Tut. Pesuang iban cintut. Saja nih sing tadi dundun Haji Munyi. Nama apa nih demen ane mantan megening. Nih jani gending ngalu nganggo nggak enak. Cae ketut. Dong pesuang ibar caine. Pesudut. Neto yen sing gending nganggo tresing bae nyak kesune ketut. Ngalang tut pesuang banci itu ngalang tut, pasine ngalang tajak ide sang yang surya tut. Woi saja luih tu gending cai nedut nak saja kita di bumi ada pesan yang ngaku tekening pendewekan awang. Pesuang banjir dut, pesuang dut. Ya dia
asto je cai setate ngulisane madan sastra. Liu doane sedang pelajahin cai dedut. Ketai halo hilang halo abang kata ya den pirek nolio pepaleka Nah ya di asto je cai merasa teken dewek nawang liu nah dia sedang alih dia sedang pelajarin cai di bumi dedut. bangun semangat nyedok aku pipai Woi iya sebuah buang di dadaran ayo jajolak lak pikang Tuang dewa ratu aku kian model liul ramen yang lak pingkang petang gitu kan. gede garang sidang ape guling maju cepat Woi selu ganti ngajak bedam dibeli eseng adeng aku. Tut benar baju begending tut lah ada ke krama tut. beli Beli langsung langsung. tadi kene anget tuh beli Aja angkat kuliah mental beli kedep mesti gigis nih. ini pasti ngidang nindang tuh beli Oleh beli sebut ngetor ngangsur beli ini tuh ngangsur ngomong beli sini oh betul ada ngateng nah beli nintut apa aduh ke pengapuran Baik saja tidur. Cenikan cai ngomong orang meneu kapuran dibeli dua kini nu sitang. Ya ada aston dia beli bawah kini kalau nu kenceng gigi satu beli nedet. adik ketong terus gigis jumunin malih pang keras nih kenge nih ke ngajak kang Bali nih kenten pang sing kalang kan dure negara nih kok Ya janji ngomong dudut. jumenin jumen nggih Om Swastiastu Neng orang Swastiastu benawa ngartene oh nawa ngartene Saja liu ini saja dud mapi cai paling dua ke saja. Nenek nawang aduh itu jani nawang ate swastiastu semoga dalam keadaan bahagia baik atas karuna ide sang yang widi sangkal yang indeng ngigel ini tuh Dud. Duh. Ya janji ngomong dud ya dud. Biasa nak ani jenik-jenik ngigel ini berdua-dua bemepluwi Dud. Baik saja, cai beli aja dibeli aja ngomong dud. ngesap yang beli Dong, cai saja buruk menyadari jalan dud. abang ranang sap sih tuh Bang disiplin, cai ngormatin beli gedenan. ada nasi ngade nama balih terjani tuh liur nama balih tuh Balik saya pun balik beli ya dud. sing tawang tuh beli sing tawang nya kadang mau balih tuh Mila beli ane pebalik beli dud. Oke, Mapan beli Dud. pergine orang beli sedut. Lah kang dud nah beli nak belaus. Laos beli ngomong dud kang wang. beli kengken kening tiang anjak igel tiang busan tuh beli Iya tetua gandeng itu tua saja luong dud.
Kewali igel cijak ngelayap tuh beli dut si nyak kah yang bedik len igel beli kah dut Oh, kekah ikel beli gitu. benar Luwung nih kekah tuh beli. mula luwung Nah takonang malu aja niki winten jero-jero niki. jero mangku ampure tiang niki ge mentakon aja bos kelungan lemet kan kah niki jero Sautin nak. ke di kelungan jero lungan kekeh jero ke bes sidang mesaut ya dut nah coba cinakonnya malu dut Si biasana yen kente kan ne seke kini lu takonin ken jelungan. nah cinakonnya dut Seke kambal. Cen lungan kekah aja lemat teh. Nah, dikakak kone beli. Kakeh kan luang semua pasti yen sing ada kakeh sing idang pada kata gaib Oh demen beli orang kekah. benar gitu. itu kakeh cara beli Oh jelek yang lemat. jelek sing ada luang nane lemat Kini lah beli nah. kengken Dia stun yang lemat beli kekah gitu. Nak madungan sebenarnya niku. maksud si madungan kengke subuh karuan kakeh aja lemat madungan ora gitu Ini kini beli. Iben desa kan gitu. benar benar Ada iben desa. jero bendesi gitu Oh jero bendesa. benar baca ngomong dut Oh ampurat yang jero bendesa. nah gitu memuruk menyengong Nah, nyoman muki ade. todong beli Awan ya. Mimi. Keweratu ageng. Ini beli. Bendesa kan uling pidan. Kakak ya beli. apa nane kakeh dut Oh sangkan ada kakak segitu. benar Oh nyangan tine belinge beli. woi tuh kewale nak ngerenovasi ada ngerenovasi apa ngaluang si cekengken dudut Oh renovasi ada tuh. benar Oh saja beli. Boleh gitu beli. Yang sing lemat ini kan masyarakat sing idang menjalani kakak tuh beli. saja ya dudut kakak barengin lemet luang lah dia nak gitu Oh gitu bu. Sangkal ada kekeh bendisi kekeh ngewangun begitu melanjutang nih madang becaru bekaru jadinya jadi ngedek linjih itu beli. benar dudut Untuk kekeh ya dan gitu pengarus terlaksana tuh. saja cara menyinci Jadi itu ini orang masyarakat gini. Orang ngai Banten ge jumah nggih. Lemat tadi nanto beli. Saja, Benar itu Dudut. jero-jero nggih. nak mula saja kita dudut iraga mayatnya itu kedasarin 14 carya sih kita Saja. pak benar kan yang ada diatnya gelahan di ini gitu dudut Tuh pada madan ruwe binide nase gitu. wayah satuan cidut mesti ruwe bine Ini beli. kengken kini beli Tiang man lajah bidang gitu beli. Ajak jero mendise gitu. melajah apa dudut Tuh bungurin ruwe binide na tuh. Nawang beli ruwe binide. weh yen beli ane gitu-gitu deh sedang aja na beli dut di tuanan beli nawang nah yen cari cain apa artin ruwe bine duduk Ini beli. Ruwe binide, ruwe berarti dua, beda berarti berbeda gitu. perbedaan nak bahasa Bali ini jiwa mutang gitu. kan Angkor orang campur- kecil aja campur gang Bali cidut Yang soalnya niki nak pergine baru muncul. Oh, bu mani madan rubinide, dua nih berbeda. Ada loh, ada muani, cara beli busang orang kekeh ada lemet gitu. saja dudut menyedut kalau deh becai ngajen beli tut beli gedenan yunundo ane keto-keto beli tuanan beli ngetes cai dudut Animin besi nih beli tawang. apa dudut apa Bendisi kan dua, yang ngigel. benar Yani onyang beli PKK kongkon ngigel beli tiap Banjar satu tuh beli. mih dewa ratu perbareng beli bahasa Indonesia bakat tiap Banjar gitu bahasa itu Saja. Banjar meswang rejang apa dana tuh? Rejang ngelenteng li. Ian ngerejang Kan jeruk. renteng ada anak Rejang benahan ngepas jatuh dan,
Oh, rejang renteng kena beli. Itu kene. Itu rejang renteng andi bebalik aja itu. Oh, yang kan temen aja tuh beli. Apaan itu beli? Rejang renteng tuh beli. Nyak benani dibuka tuh beli. Aduh. Beli gitu masih ninggalin yang kau anjir nanti lo mendingan udah. Ye. Beli di waradu aku. Oh, beli Tebus temen dingin masih. beli aja. Aduh. Aduh di Ada waradu. nasi temen terus. Aduh lah gitu nyedot. Nah, jadi nak kini kan beli kalah mani beli jangkil beli. Ugus ini kan itu rejang sari ada. Liu. Begitu muanin nah. Rejang baris pertama rejang pintu beli. Mina biasing man anggota koordinator oleh Nadodot. Wih saja tuh gitu be. Nah jadi beli dini udah nawangan badan kesenian tuh beli. Wah, yang beli gudang seni beli itu. Apa buin dini di bantiran beli hidup dini bantiran itu. Yang di bantiran nak gudang seni sebenarnya itu kejang di seni itu. Yang kenang beli seni tabuh. Seni tabuh ada. Uling war kedat enek ya bisa ngegel itu. Oh gitu. Seni tari. Tari apa kan tawang beli? Woi, tari renteng, tari apa tuh? Rejang dewa ada itu. Rejang dewa. Rejang bukan orang beli itu. Olek itu kena beli itu. Tari olek itu melililingan. Pokoknya kejang di seni itu. Oh. Itu Kalau apa sih kan itu beli sing ada seni ini nak beli nah. Liu ada kesenian sih tuh. benar tuh benar. Uli joget tuh beli. Uli joget ada. Bin apa bin ada tuh? Topeng ada. Bisa aja tuh. Arja ada masih terjadi itu. Arjo sih mare nih beli. Mare ngai. Ngai batah maksudnya itu. Men lu bulan raga muda gitu. Satu bulan kudang minggu tuh beli. 7 minggu aja nak ada. 7 minggu. Benar nonton 7 minggu. Kan kena. Beli ketek-ketekan beli 4 minggu aja ada. Oh 4 minggu. Angwanya tuh banget anget kan. Anget toran deh. Yang beli sih bisa ngetor apa nya. Tuh senian beli joget. Topeng ada. Saya tuh beli. Benar. Oh. Bini igal-igalan apa bin ada beli? Apa beli si Jenawang Igal Mas Edut? Ketenang kesenian ada di Bantirna onyang bade. Oh, jadi apa nih onden ada? Wayang bade, to bade lah wayang. Ya sang beli kecak. Topeng ube, joget ube. Apa nih Mas? Kecak dance. Oh, kecak. Beli bisa mah kecaan. Bisa gigis-gigis ya ulas beli itu. Ya ciduk. Nah coba kan belinya. Nah pangade kan itu. Oh. Nah, Nih. dia lu kemana nih Dut? Oh. Cang ngetes niki. Juru gamal. Nabal yang nggih. Ya. Ampun none makecaan. Kenang latihan dua pertemuan sing ngidang. Aduh. Ini buat jero mare soalnya latihan tependo yang mare ngangon ke gamelan paling yang ngigel. Baik lidang gigis belong Dut. Lak adidut yen mau ramen keramen ini. Nah pangengalan pasti mah keluan beli. Nah, Jadi benar. aja mau kecak malah. Den den Cak. Woi kekes ke gambel lu kan disinjak mekecakan ah. Ngesapin keken geningan. Keken geningan jero. Bebang kopi saja terus ke gambel. Bebang kopi nang sana. Unen mah kopi. Eh benar ya Pak. Ya, yang isi nih, sing ada nih ngomong bang kopi. Nah, Dut, lautang Dut. Cak. Adi sepi. Aduh, blok-blok ini marah gigal. Dewa Ratu Agung. Tuh, jadi.
malu nanti Dut. Mati ngesek-sek koren aduh. Itu jangan itu kegalung ngesek-sek koren dia. Nah Dut gini Dut. Ciri-ciri gelahnya pergi baru sih. Ini lah beli. Nih ada kamera nih beli. Panganaman beli lah. Nah kencingin lu beli. Benar Dut. Kencingin balu. Beli kenyal beli Dut. Sinyaknya jerok. Mari pesu kristal beli Dut. Kang untuk malu Dut. Saja beli. Aduh. Nah, mapan irageun aja dua. Suba man meliang-liangan masih gis-gis gitu Dut. Masa aja beli. Nah paling melalan kaukin dia aja nih cening bintang lari Dut. Nah melai bacing kali togos Dut. Ngelah nih madan piana sih gitu beli. Benar Dut. Oh iya kalintang bagus beli. Nah cening bintang lare. Durusang cening pesu. Baik saja Dut. Sapi kena haji pesu Dut. Kan dia nih kan? Yang agung orang yang miring medal kan. Ini kina japo nih ke telepon. Lautang made pesu made. Mapan bapu subade dini ngatos sang made. Apa ane lakar ada rau sang made. Lautang made. Nah lautang made. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namastu. Beuh Dewa Ratu Dok itu nyentut parilaksanaan ya nih cening Dut. Uling gending pengendaning yati Dut yang Dut. Oh mapan naik gening tuh dari guru kan ya masih. Nah gitu yang satuan ieu nih cening Dut. Rikala ning irageun meyatnya. Derang ari udok ane langan aluh Dut. Sing tadi alih itu beli. Benar Dut. Nah dari kala ning irageun moyatnya. Lobe nentu kutang gitu nih. Benar. Apa elager las carieu ngatur angonane madaniatnya Dut. Nah yan besing larang to sina yatnya irageun nih. Nemuang sane moal de kerayuan. Nah patutnya nirage bakti dengening ane madan dewa. Ada ide sangyang dewasa Dut. Puasa aja tuh beli. Nando angon uger-uger sepat siku-siku rikala nirage meyatnya sih lu beli. Nah tua saja cara bunyin Dut.
Nah boye jar teu berane dogennya nangon meyatnya sing endo beli padut kedagingan ani madan hidung keguritan sing endo beli. Nah mulai saja gitu rikalan yang irageun nangun yatnya patut irakan kepada badan pancen gitu. Oh buat aja. Nah yang berdagingin tuh nih madan panca gitu Cina peyatnya raga nemuang seni warga terawak. Nah kuasa aja gitu bulan doa nih ngajar doa nih raga ngajar itu sayang kuasa sih gitu kuasa aja ana sira ratu dibiarengen. Nah ya di aston dia bintang lare bedewek sundre bedewek petani kawel kewale parila dia walu ya sekali beratu sastra ning ran mudonira prenan naminap doan ning ranah ya kasubungang dini di jagat makejang nyentuh musuh dengan anak kasor nyentuh anak kedua kan ini jening sih dong. Nah Nah apa tuh ada jening lautang rausang dini mumpung nih ada paman ini aja tuh. Mina bapak nih ada sedang satu ang jening tuh jening lautan jadi orahan tuh jening. Ada gitu boleh tuh. Wah seneng teman bahagia hidup ya jening kan itu. Oh demen jadi nih ngoyong di desa sing itu beli. Nah keto masih beli demen kok nih masih nyama beraya nanti di ngajak cening taler mimi bapan sing itu beli nah beli jane nuturang di cening. Nah cening bintang lari dewa cening. Nah kini nunduk dewa sakalade dini di jagat maya diwimpen segitu nih. Nah pindah memen cening sama kelo ya sing mobot nyeneng. Lantas memen ini udah luas kamu ke tengah alas. Ditu nepukin memen ini dewe bulakan raris kain nam ya. Mobot memen ini dewe tan kalentu. Nah ketua anak ibu ke cening tunya cening. Nah gitu unduk cening ada na dini itu cening. Nah honyangan yang dini to beli cening sedang bakti tinggi desang yang widi taler semeton sami bakti tinggi desang yang widi sih beli. Nah saja itu cara satu aja itu pindah biar dia cening toto sani dia betara Wisnu itu sangka lah ayo bisa mah pari laksana di bener tuh indonya tuh.
Reme dewa ratu apa tenane ngerana marebusan anak ibu kecening irang dong jani kadi mesa bangoncem anak ibu kecening nah apa ne adunduk di cening durus orahan tekaning maman cening saja to cening. Oh apa aneh ingetang cening tuh ada nih sapen cening arang tuturang cening. nah untuk apa itu cening lautan cening orahan itu cening Woi, dut. Kau dus kono ye cening dut eno apa dus anton paling natakonin di sini. Nah apa to cening utusan Mahapate tuh alau tau. Nah dok itu kono dut sing adolen tua kau dus oleh ye Mahapate ane ada di itu di jagat maya duipeun dut. Nah alau tau mah deh. Nah apa aneh orang ken Mahapate tuh cening alih nih. Nah lautan tora cening mumpung nih maman ada di ini aja dadu mina paman hidang nih nolongin anaknya buku cening. Nah gitu konedut nih mapan ya cening kau dos ngalih uban atau kalintang mau tamu to konedut. Ani uban dan sakti tuh beli. Nah tegarang lautan tak konedut. Beli to ubadan ni madan ni kakak petak nih to beli. Tongos itu bang beli. Udangin bling-bling kan to beli. Dong benehang tutut Wanagiri tu desa tutut sing dongo suban. Wanagiri tu wana ngaran alas giri ngaran gunung tutut dongo suban tutut di gunung alas tu gitu. Itu beli mare nawang yang isap-isapan. Nah saja nanti cening dumogi anak ke buku cening prasidenya ngerah tamen itu nah pang bakat nanti mang deket lagi dia prameswari itu cening Nah jalan cening. Nah apa kan ngiri kan cening ngalih hanya uban tambah tuh. nah neng lautan mamanya dia ngiring anaknya buku cening ini nah siaga cidut siaga dut Kayak beli bersiap beli nih. Apa senjata bu? saja nih tuh beragam negara di tengah ngalas gitu tuh. Alah sekali tang asri nih tuh. Nu perawan sih tuh.
Cari janine perawan ora. Oh, enten-entenan. Nah, onen ada nyelepin gitu beli. Benar, Dut, benar. Oh, nen ada nih mantan ngerapas gitu, nen ada nih mantan apa nyensor sih itu beli. Nah saja, Dut. Minta beli alasan yang menurut kamu. Nah, udah jadi. Katon gunung. Wih, bisa aja, Dut, tinggalin, Dut. Kadi ada gunung kembar dong, nah, Dut. Beli tiang sih nepuin gunung beli. Tuh, tinggalin, Dut, gunung kembar Jadul yang nepuin gunung. Tidak ada bukti, Dut. Tuh di belakang awar. Gunung Len, Dut, deket, Dut. Ada negara rame, Dut. Apa gue neraga ada. Oh, saja. Susah, Dut. Nah, benar-benar, Dut. Nah, lah udah jadi. Bersayang hujan ngeriming. Weh, Dewa Ratu Durwaning gunung ngedodonan ke kabut banjir sayong. Kebarengin hujan ngerimis-gerimis. Oh, ada hujan gerimis tuh beli. Waduh, ban sayong sama panalas. Ini beli. Kita ngasri, Dut. Dingin. Doyan cai dingin beli ungkap nih, Dut. Ngigel ini, Dut. Oh, pas tumpen, pesu cik, ungkap beli. Ah, maklum bergina baru, Dut. Lautang nih, lautang. Kata beburane sami. Liu ada buburan beli. Nah, makejang itu buburon apa ada pesu, Dut. Oh, tuh. Ada cerocok, ada dong tuh. Pagraek saling langgeng. Nih, buron tuh tinggalin tuh. Ada mau loncat-loncat gitu. Nah, makejang itu mulai minap yang ngerasa untuk kewibawaan ya nih bintang laris gitu. Saja pas tumpen tepuk nak bagus gitu beli. Saja itu dapat gitu. Mabut di menyara. Nih, tuh beli, bilang beli. Ada nagih nyarap tuh beli. Nah, yakni di Dut, yakni Dut. Padi buruk ngelidang padi uripnya. Nah, makejang itu mulai padi kapluk Dut. Ngelidang ane mantan. Matin ini pangidangnya hidupnya Dut. Suara takutnya ninggalin beli tuh beli. Dap-dabang paman jalan lanturang pejalan. Nah, jalan mari. Ada airnya.
Nah, mari bagus. Aduh, kene sudah tadi pergina sudah dua. Apa sih? Entut sing ditanya lanang. Nomor dua, pipinya sudah keriput. Alis pupur di tole agak teken kapayas. Pang-4 tolekin pang-5 ya ulung. Kandi super dasar cetemo ide hanga di luar di jero bene sadar. Aduh. Nah, jadi aston je gitu. Liang masih kena tiangnya. Boleh ngatur orang ayah. Kegiatan PKK onye masih sarangin tiang. Merejang renteng. Senam awe. Parang masih tiang. Senam BA ya senam awe nangan ike. Kenapa misi W kan kanggo be. Daman na dinepuk jet PKK ne. Onye nyumaga. Ye tiang dot masih misalnya lejing. Subane tiang maslano lejing. Irado marasalok tiang. Adi malar, adi makacang lemer kati. Nah, ne ada lantas tiang lah cucu. Umur 2 tahun ni cucu tiang. Terpaksa be selanan dia silih. Budung. Silih selanan si angon mahinggal tu. Aduh, kini super. Nah, gitu. Liang masih kena hidewe dini ngatur ang ayah. Kemudian irageng mel-mel pedidi. Rikit yang iring ida anak keling siring penepi siring jagat maya duwi peni. Ida anak keling sir madwi ida cucu. Madani loh cili. Dong dewa ratu agung. Sing duga-duga ban malas nih kali jani tonen bangun. Irageng sabran suba suwet nyakan. Suba suwet ngai jukut. Ya tonen masih bangun keadaan ini paling cegek gitu nanga. Yang di banderan liu ada cegek-cegek. Sing cara di lo cili.
tanah kani lakar kawin coba. Lo cili lo. Ada rai. Jak sembangan subama pidato di sisi. Ada rai. Nih kijam kati songjet nih kijam. Bang nuduran timpal jelek, nuduran pisaga jelek, mereren ngalih gae medera ini tuh. Ada dingah menjak dos ini. Belan-belana ngomong masih dingah. Sing lo. Apa sih? Derai. Adinu cara zaman pes bolong pat, gelur. Ibi aden mebang telepon kijak apa? Oh, telepon kita nak lo sing je telepon. Oh, nak ingat kan pon kan. Derai. Telepon nak lo cili celak nomor lo cili ni. Pangseng guar gitu di sisi. Coba lo pangplu pangpat mah ada pangkudus ada dia nelpon lo sing ada lo ngangkat lo. Nak kijau ada main nelpon tuh. Nah, bisa tuh rasa jeruk kaset ngojok. Ada. Nih, coba ban nomor telepon, mistik kan nomornya. Nih badaden itu nelpon, jeruk kaset teleponnya. Dasar derai ganyan. Sing ganyan lo nak beli sangah mana dari medagang sangah sing kamu beli sangah lo. Aduh, itu sih nak balasan derai dogen beli sangah. Derai. Jangan. Man makire cang pesu apa sebab kesedihan derai. Oh, yang buat ndo wanita konang ilo coba tegap lo. Rontek tedong agung. Nasi angka bumbuh pirate nganda katoyo panemak lo. Maderai lemo sakit gede derai. Ngelek-lek penganan ini keto-keto. Apa kadang medal nih watangan. Ketagihan megobet pelengan Maderai ini tuh. Ye, bas dah ngobet pelengan sila kawang gobet. Man bas keto ilo makajang kumitit aja lo pesu lo. Ye, Maderai sing nawang pesan magoreng saja. Ento na ancangan iringan tuh derai. Oke, itu lo, nah lamun gitu ganti-ganti lo pesu lo. Nah jani bacang pesu ada rai. Sedone cang pesu teka-teka gentong ini. Coba lo. Lama derai jantungan pulas jadi dunya. Anda Derai. No jadi tu no. Nulo. Nah. Apa sangane? Masuk ya semangat ngedengar ngelingkung duduk-duduk tinggi. Ini pada derai. Pak ani luang buyong na. Lagu teh buyong. Buyong dong aleh ani jelek aja ke ani bengu. Yen seng ada buyong ngetarang ni jelek jadi bengu tu. Nyen kan ngalih tu nyai. Senya ada di buyong sanggal becang takut ya buyong lo. Makanya ada perawadan yang ngajak buyong. Terus
subuh suk semana buyong kardina ke ida sanyang midi. Tawang derai. Oke, itu cuma duyung kan lo. Eh. Males yang awang lo. Derai. Yang lo. Kosong. Lalu ada ronde-ronde lo. Pong, aduh, sekan gong sakit gede. Kija kabopong Aduh, muruk boren. Nyanan laman mekipakan lo cili jen pong. Kejaga ngepong apa benda ke silo mengsap. Kene bahasa kagong nama narsilo mengsap pong ne kutaka. Cumanin. Pong ada lamat benak lenong. Nena derai kan ngelalan-olan ini. Semangan derai pesu sekegongan jauh ugal-ugalan. Derai bengelah tanggung jawab jadi. Tanggung jawab derai. Weh, si kegong, pandai lo sini, jemunin. Jemunin, jemunin. Pong dedut, Pak tu ceng. Awak ngasane derai jadi. Ni bau pangan jangan sekegong. Jani bang tahu pangata kesemangan kalau nenglek. Nah, ida dane. Di kene sarai tianya cara kulut muklu ada kang raon. Aduh, pas awak ngasane. Pas yang kadang duman yo. Jani celak ben bok. Nah. Uli dari celak jani. Nah. Nih, Bu. Bah derai. Kadang ngasing jo bisa ugal-ugalan jadi nggak masih. Nih, mau plekosan jadi ubah sumsum. Aduh, Ini sing medaya lo sini bisa notok. Ini kagain gede-gede bakal cema eneng, bakal cema. Lo sini. oh, hengken. Ben cepok lo sini notok cangna. Man karkengken kan. Karena gede jadi. Ya do derai do diolas gede do cangkalen do derai. Maderai jadi ngalen. Ning ngalen unyang aja unyang ngalen sekogong ngalen. Nyena jak cang makebet dini derai. Oke, itu. Oh, do cangkalen derai. Sing lo. Aduh naknya derai. Mapan jani derai jacang bado sembang dini. Gaginan derai ngetang nah. Bisa aja. Ya, kene pikun-pikunan Coba derai dong, ini. coba kesuruh kali bunga lo. Bunga apa? Kalian ini cangangan mapayas. Bungan lading. Bungan latang. Bungan isen. Pada telu lo. Aman won adi long madam mulih nyi da barang nyi mai makebet. Men bungan apa lagi lo lo? Kemudian cang na jaga kene payasan bunga lading. Sing bunga nyemako
pesing yang penting kan misi pun mibet kadinya jak munyi jan. Namanya payah senayang derai. Nah, lo coba ngelah masih bunga. Lautang lo. Nah payah senang derai. Mau payah seni tiange. Pang tiang cantik. Dua geng ayu jegek lama. Apa? Nyangke sekadinya gadenge kemar. Aduh ngelen-ngelengi maro nyi busan pesanyi pun bebadengangi. Ye, adik mepayas adik ngeleng lo. Dan orang belego gitu derai. Paling pun meplekosan bungut lo. Nyo angke gitu nyang ke. Nah. Nyang blego. Nyang orang ini lah ben. Nyang. Ada orang nyangke kan bakati ulung ujane. Cuma nang mayasen nih rai singnya anto singnya. Nah lo. Dua geng ayu jegek lamo. Dini long dini, pokoknya kahne. Lo, coba lo. Oh, coba pesaka. Do bekal ngalang cang orang cekek pangengang makah jet jangan. Oh, gitu derai. Nah, jani mapan subuh. Diasdo nih raga ada di tengah yang alas derai. Dan nyak kalah kenana ada di kode, derai bisa mengeneng. Oh, menjadi kengken. Mengeneng, ngibar lalu ngibar, derai bisa mengeneng. Oh, ngibur. Bisa lo, bisa. Geneng apa deh derai? Ini apa lagi lo? Geneng apa nyi bisa kendongang pop kendang note derai? Pop aja rock bisa lo. Pop darui saja kendongan rock ken pop nak orang pop ken cang bangke-angke. Lungan masih rock lo. Adik itu Pangaluhan lo. terus sing rock maderai ini beseset kremeng itu pangaluh banyak neng-neng di rurungnya. Nih ngajak maderai ngajak takonin lagu kendongan pop ken rock luwung. Nah, jadi gini ngapa yang sing pesulun? Dangdut. Nah, Nah, lama telan magenengan derai. Penonton takon bisa ya magenengan derai kan bisa magenengan. Oh, ya mageneng mau kebek penonton sadar bisa ngerti yang lantas. Sabatina benar maiman. Nah, itu penakon lo. Nah, banyak gitu. Lan yang ini mageneng derai. Yan gumandi baja dan binaya unjuk datang kemar di Jubaya layu dan ada ruang Bejing meragana dan nanti bagai dan mengempok dari Aku sing mesti jah gitu. Cang pekemu mangkapusan derai. Ciahena kan tadi adeng-adeng itu apa? Dua boy baru jah gitu. Ih, cang bono. itu orang jantung Cang dardur. Derai busan ngoran yen dadi anak bajang dan bina pucuk nedang kembang. Kengken artinya itu derai.
Man yang pucuk subelayu tuh nyen yang ngerumang lo sejak entung aja timpal lo. Oh gitu, ada bendinga yang gumanti bajang, deh dari kembang bintang, kengken kembang bintang itu, yang cara diarai. Nah yang kembang bintang tuh putih semen lo jegeng saja, tapi di sisi rurung aja mentek gitu lo. Oh gitu diarai. Partene yang jani ragong inang, ini ngajak trune-trune, bajang-bajang. Pangde lantas ya note ni kembang bintang sing itu menerai. Nah gitu Ngena ya bunga, mesari, kuala sing ada, kewigunaan sing itu. Man yang caro derai jani rago dadi anak lo nak bajang caro derai caro cang. Kedo masih do dane ne dini ada bajang trune-truni. Man i kembang apa nih cocok ne do derai? Do ibu ngasana. Dadi lemu, dadi manusia. Kedo masih dedane sarang sami. Dua hubungan sanat ane nyanang tuoten. Apa kerana kedo? Diaston ya layu, diaston tanpa sari tuna goban yun. Sake wale pengerabdan hubungan sanat, wigunan hubungan sanat liu sajan. Bisa ya ngapu awak. Adung lah dasan iya ngajak mie. Di sini tu derai. Itu subelo. Menjadi canak mulai lu derai nah. Ini kalau Apa kengen apa ben ada apa? Tiang subuh mengeneng. Man, Jadi lo bisa ngikal. aduh, gudang igal apa kata konang. Rejang rentengnya di banderan yang nguruk kang tuh. Kadang sing bisong igal jeneng. Sampai Krishna guru angin kaden. nguruk kang tuh. Men Krishna. Iya canak makan mau takon besangkal nyen nguruk kang tuh gitu. Oh, mau gitu mani cang ditu masih muruk. Igal. Kengken ngenyati kar ngigal. Igal apa kita nih kalau bisa ngomongan? Nah oleg madudu. Uleg. Gong sing semangat kedo lah kang ranang mata kiap jet ani biong sepalan ini keras semangat keras
derai. Nak gengken nih, rau. Rau. Sira niki rau. Dewo yang pirate. Aduh, Dewo. Dewo rau derai Dewo. Dewo ayu. Dah sangkela bantannya beten jang. Malu paksakan malu dewo. Beten jang beten nah itu. Hati galang maglanaran bantannya derai. Kan unduk aneh. Anak benar daksina badan daksu kudang kenang sari lo kan. Pejadi. Oh, canang sarena begede kagok sari sing misi. Ijo sarena derai. Ini bendahara nih joh dong nasi. Aduh, amone kejagang karyo. Ada. Nih kudeng daksina ngojek jani. Aduh, sing man ojek lah daksina nih. Aduh, nanah kangwang masih kangwang. Penting ado daksina. Kudo nih sarene nih kudo nih. Mimi, lain satu wadah plastik ben misi uang talian berat nih derai. Weh amone kejagaan karyo derai makejang renep. Ngudiang saren bantannya duang tali. Kengken gitu ayu. Yang di banderan kan mula lumrah. Tanggung dak sini ada 2.000. Oh tuh tanggung dak sini tuh. Yang sesari kan. Deh, aduh sing kanggo derai. Aduh sing buang rau derai. Sing kanggo sesari jenik. Mana kuda? Man derai ngabo pes nih ngabo. Naman ngabot lo ngato sekat kan derai. Lo ngato sekat kan. Nah kadang pes ban nyilehnya itu yang penting sari lo ngato sekat. Gitu. Angin barat king sanang sari dini malunya. Dini malu jang king sanang alu. Angin banyak kepung ija kepungnya. Ada nuduk monelion enak nepuk. Ada rai. Coba belego man sari gede. Apa kedunas derai? Benten ane tunas sang tiang ring dewayu. Apa ento derai? Pang tiang medagang pang lais tiang medagang dewayu. Oh derai pang lais medagang. Aduh kini nyen derai nah. Sedonen derai muka pedagangan melajarin maluna derai. Belajar napi nih ke? Belajar ilmu. Ilmu kebatinan. Oh, oke. Yen medagang sing pragat ilmu kebatinan ini digulung tikar nyi medagang. Oh gitu. Tawangi ilmu kebatinan. Apa dulu? Beli jitlu adap jepat. Oh, mabati nyikut. Yen nyai nimbang celeng na nya nuri ini nah. Celeng na menek sekat dimangi sasor sing mabati. Engken ada tuh. Korupsi ada nanya itu. Oh, melang-melangnya manda di dagang. Ingatan ilmu kebatinan man ben sedone nyi mak itu dari dagang dari apa kita nyi bedu. Nah, ben besek dari balian sing sidi mandi. Man Balian Mandraguna. Sakti Mandraguna. Sekalo. Tenang kan derai. Kini derai. Sedone dari balian ngalih malu asistensi. Oh, jangan dimalu. Nyago nak gelem. Jani sedone nyi lantas ngobaten sing gitu. Ngebos dingin malu nyi nah. Ngebos dingin malu nyi. Bos wod nyi lantasan ngebos dingin nang kau lakon keselaksak. Si Pak Ida Bagus Surya Adi ini mas suntik. Dokter Surya dan Donya Gerang. Coba kamu lakon mas suntik. Belandak itu kan asistennya jadi nyaga tamu. Takon lu tamu itu. Jero nak udiang jero mai tiang mau bad ringi dinga tiang ada balian sekalo sakten nek. Nak napi gelemen tiang utah mising. Urin nyanan asistennya orang paliannya sibuk gitu. Nak ubat utah mising lah nen. Oh, mareng lah ubat ngembos dingin kan. Oh, man gitu man ben teko de nak sakit takon ini. Nak napi sakit tegus. Dia ngebos dingin meriki. Balian tiang ado. Ngalang mangi boya lumur jen ubat ngembos dingin tu. Oh, bektas gitu. Pecik malu ceritanya. Dengan pecik uat gede nih kan. Oh, bisa ngesek penanak itu. Bektas gitu bang minum gitu. Benyap kan hilang ngembos dingin. Nah, derai balian Sakti Mandraguna sekala bentelon mererot ben aja kudus. Nak nuna subat bisa derai rarong abek segaro gitu. Oh, nah. Oh, mana baya keto derai. Ben besek. Biar ada tagiannya nungi ngabopes. Nah, jangan sari pendek. Liusan tadagiannya sesarenyi jenik tuh. Nah, bendahara jangan pendek. Pak bendahara nuna sesari nih. Adi Pak bendahara tagiannya sesari. Si Pak bendahara nih nyuang paijo nih Kelap tiang.
Maro pes lo ngados seket lah ibi mangados panjang pesnya. Ijo apa nyi bendek? Menak bebeliang jaja. Badan nih orang ngisi pes pong-pong asa kebedek pipes e. Nana kangwang basing men keto apa ben ketake dirai? Jani pangtiang ketak suan. Ngomong apa ngade nak engku. Kedo dirai. Aduh gampang kati nalaman kedo jemaah malu amanire jani wada dirde abang ada aduna seken ima dirai. Saya ke nyanderai na baranginnya no nasi cona. Oh, kakak ong kapurnya nyelekak dari jagur. Weh, nyi kokek-kokek begelakan Pak Ijonot. Ni ngoyong nak beden nak ngai Pak Ijo Bang Sakti. Ni cek bareng kokak mekokek. Ada lamun coba lamun tingkeh melantek ulung sing bani jangan nepuk lu. Sing jadek geto dirai nak Pak Ijo. Nah dirai. Sud mondo malu nyi udah banyak kan segar nyi. Nih melang Pak Ijo nih. Nah, belantasan gitu jadi dirai. Subuh, amun tuh subuh. Nah, laman gitu niro nak ngeluhur, nasi warna dirai. Aduh. Mimi, apa ya pesu jan ini? Mimi mau bes-bes nih nasi warna. Nah, kan aman ngai bantan doran yang nasi warna ini. Nah, nasi apa ada neto dirai? Nasi putih kuning. Yenyi madoran ken budo ken dewo tung kepresan kedo misi nasi. Ye nak mula lamun manja warna putih kuning mula kene. Mayenyi madoran jumanyi ngejen dalamnya kadang tuang piring bege. Tolen untuk betara dalam. Nah, di itu bakaliru ne derai. Yen betara dalamnya akan tuang piring ne jani dewa. Begitu kala ani lakar ngemeten nyi pedang lemah memi tu molas besek mesin bawang misi duang iesan uyah apa misi tu Coba. adis yang ngenah pakah nih Ini tuh coba. oh tepuknya pakah nih tu oh pun apa bawang jahe kan tepuk can nah ke kangwang malu jani kengkeng madera hijau ya lihat apa pedang nak benarnya nak nasi goreng sampai sial dirai Ada mani nyundul mani nyundul nasi goreng. Ke kondek malu kene sesona ne nyak yo ben mani gitu. Oh nah kangwang kene kangwang ben mani. Naman gitu jani tetatabuhan dirai tetabuhan. Aduh. Mekelu nih kini ngejar-ngejar lima nih. Nah kedesen nak dirai kedesen. Do keplok kang di tenase nyeliati berginonya. Boh. Rai len-len asam bumi. Engal jaga di duri pasti engalan pulas. Nak ngujang cang busan dere. Rau. Oh, ngujang busan cang. Rau. Hemi, kengken dogen misi ke rauhan itu. Ini makenak nagih nasi goreng. Mi, cak dumak nasi apa yo? Tangun dak sini kunit lo ngatus sekat. Begitu lah. Tangun dak sini 2000. Begitu lantas anit lo ada seket ijo. Ini Anak soba kapai je ada ane nak soban manide dadene mekide ketang malu sing ben dadi jual nyanan berak sih. Oke, Oh, nyanan nak soba beluang asal beluang. Lalu dari lek asane nih lek bone mangkuk mekirongan pengin apa nih derai? Tuh busan. Apa tuh? Paiceran ni busan ngan ngedesin. Keken paijo nih tuh. Ini. Keken anga ngai paijo tuh. Lamun tikih melantik ulung lo. Ulung tepuk derai. Tepuk. Pesu. Itu apa kau ngedesin anda? Mimi dah beradu derai. Senjata makan tuane. Derai dong ani meket belum ebung tuh. Tuh. Mangon ngedesang mai. Iya. Selama sakit gede mah derai ini. Nak ogo bancang derai tuh ngelek jang bangi. Pangengan lo ingat. Aduh nih, nak tunen nyemak angkelunga. Kemudian Pak Ijo itu sembuang ya derai man Pak Ijo. Napa kamu lakun banget besubah? Aduh kene bang ladai ser ori pengang-pengangan. Pak Ijo ke bang yo wake makadang. Nah, api kengkenang subah kadong lantas siama ngamai. Maderai aju api rengah. Menkengken no. Ada dini
tengah halas yang mengkengken do. Ngiring ngedang anak kelingsing lintang bakti wijaksana Ngiring ida anak kedingsit ini kalintang bijaksana pisan. tuh derai dia stone raga ada di tengah halas joh tekan keramian sing itu derai caro jane anak ngelah apa misi ruwet apa madan gitu derai oh misi colek kene gitu tuh Sing tawang tuh lo. oh pados sing nawang rago sing nawang masih sake walai raga ada di tengah halas luwihan asane tekan ngelahani colek tuh apa nih ngeranang gitu derai Apa keranang tuh do? ide anak kalingsir kalintang wijaksana kalintang dana ani besik pangtawang derai ide subakti tekan ide sangyang widi ndote makawanan ija ngajak maderai dini di tengah nalas sing ten sap masih ngaturang bakti tekan ide sangyang widi turmaning nawang tade didinin iraga sunaden dadi lemu agama derai Wah saja cara pemuji nih lo gitu lo. doa ning durang beban kagian wedan pun berkartale ini mau biang lungan bukan derai Ini Dewa Ratu. Adi dumen apa nak bagus-bagus di tengah halas. jen bagus nih karena bubes nih mesti lelawa Emi Beli. tengah ngerti kipakan Adi tengah alas ada nak medagang jaje beli. Iya, nyen orang dagang jajan. Jaje bugis. Banyai barang itu. Jatuh lah ngebujuh ya dagang gigis jajan tebet gede nendut. bujo gigis nih boni. Ye, api yang ibu. Ya pedagang gajah bukit nak lais masih tawang jero. Dewa Ratu lais ko nendut yen gitu bujuh na pe. Baru bertemu ke biak pesuapi ya det. Nih mara nak lemelengah. Bomen mau kebiak pesuapi sih sing beli korek. Ane besi tuh tawang beli tuh. Aing tut jen tut. Tuh tukang serut ani di kemuning tuh beli. Dewa Ane Ratu. wanen rago ketagihan mau pres rago nih ketagihan mau pres. Ulas na Keserut kuang. peleangannya. Kuang ser. Berungus nendut. Sing lo nak jegek aja dadu. Luang saja nesan bayi orang aja kayak pin pok. Lo nak jegek. Ada mata Masih sih ada waham. nih. Kia pilone. Ada kia orang. Mun waham misal. Nak nduk kan pelihara ada ngomong gitu. Lo. Iya. Beli yang on tembok dan anda beli. Ampun tembok tuh. Ada orang luluh. Saja Pada nih lepas ketagihan mau uluh hidup nih. Nah. Mara luang pesawat yang boyo biar pesawat nih. Nah jadi jalan takonin lo. Jadi kene derai jadi ngelah tugasnya nakon nanti dengang nih derai. Takonan malu. Apa ya alih main ini? Nawagang tiang jero niki panrekan ya. Nah, parekan. Panwiwi. Boyo panrekan tiang niki panwiwi. Maksud tiangnya raga de parek Oke. Dia niki nyirengang pianak jai cening bintang lada nih. Aduh, derai. Ane cenik centil dacang lado mane nyini dengang nih juang. Kalian malu lo ingin jero lanang. Nawagang tiang ring jero nih. Siapa sira jero nih puniki sarang tiga. Nabi kebuatan jero nih meriki rah ke tengah yang alas jero. Jak dengke nasnya derai masih ngama sawat derai dengke. Kuda jero sarang ruang. Pulang. Kengkang katanya. Nah jero. Aneh mah kita Dari mencok. sarang kali. Marah mah kebiar nih cenik tuh derai. Anyangan derai.
kene nyelo nepi anak laki madan cening bentang lari yang ibunte ya adin tiang kertale dulu. Oh gitu, aneh bagus lah kene madani muda lara gitu. Bintang lare muda lare dagang sate dulu. Oh bintang lara, nah beli meleset bedek dia tu sangat tangga beli nah beli gitu aja. Mapan pengorang busan beli madan wayan punte, nih kedot kartale. Nah kene nyanto beli ngajak dadwe, kedo masih made bintang lara. Ada ne tiang dini sejate ne tiang ne sing jadelen tuan ilo cili, ni nyaman tiang imaderai. Tiang ne sejate ne nak panjak ida dua agong maya dwipe. Ada tiang dini di tengahin alas penepi siring jagat maya dwipe. Nah pangsing yang tiang caca ngomong ngajak beli ketut kedo masih ngajak bintang lara. Ada sepetekane ne jani beli metepuan ngajak tiang dini di tengahin alas. Men beli lakar kije, beli lakar ngalih apa, bintang lara lakar kije, bintang lara lakar ngalih apa, tegarang orang ajak tiang bintang lara. Nah lautang orang toning. Di tiang jagi ngarur Nah kene nyelo petekan beli ne mai kalah sini sikit ada ane syarat alih beli ini lo kali ubah dan lagi buka beli ubah je gagak petak sani kelintang mau tamu tone alih beli lo nak ngalih ubat kuning lo nawan mana tu kagak petak lo. Oh, alih ubat. Nenen malu beli, kita masih bintang lara. Ne bintang lara ada ne jani metepuan ngajak tiang. Suara bintang lara lah ketita ngalih tamu ani madan igaga petak. Nah, kini nyentuh bintang lara. Buat perinikan tamu igaga petak tu sing jada len tua ada di tengah ngalas. Jani tiang ngomong bintang lara pejalan. Lautang bintang lara menjalan ngajak anginang dini di tengah ngalas. Sake walede nyantu neyatnu kitu masih beli wayan ngajak beli ketut. Dua ning ni alas madur gamu ada ne beli wayan. Nah bintang lara di subane bintang lara ada di tengahin alas. Sina bintang lara lah karena mungkin animadan telaga neto kalintang madur gamu saja nyen bintang lara. Di subane bintang lara ada di telaga neto. Sing mekelo kecan lakar ada anak loh luwe mesiram. Nah ditu lantas bintang lara nyingakin utawi lak tegang anake lo mesiram tu bintang lara. Di subane nyana nusan mesiram cien je anak lo meding-dingan silori bintang lara. Jemak nyan selendang sutrane bintang lara. Ditu lantas galah bintang lara ne lakar metakon nginikang igagak pedak. Dua neng tiang nak sing masih kenawangi gagak pedak. Ditu nyana bintang lara man galah takon. Nah tu monto ani tawang tiang bintang lara. Suk sama sampun ngorage Tinggi jeruk lo suseme ada orang dijang santukan ilo sampun rahina ampun dijang. Nah kedo nyen saja beli ketut. Dua neng ni tinggalin ya sebab beli ketut. Ide sang yang baskara di pati si bengang santeke. Apang sing nyanan beli ketut beli wayan. Kedo masih bintang lara. Kepetengan di tengah yang alas. Nah dinane jani je gati-gati bintang lara menjalan. Nah laudang beli wayan. Kedo masih beli ketut. Denyanan tunayat ngatuangi bintang lara. Nah di subane nyan molihan dumugi nyan labde karya pejalan madene singa nyan bien mai ke pondok. Nah beli wayan, nah beli ketut. Nah jadi lautang nam jalan. Ingetang Lautang berjalan madene. Nah kalau sebang sedo beli. yang bebangi dor lanturang pemarga
lo menap-napan karena dia ya berjalan di bintang lara lo nyantos bintang lara jalan lo gagancangan jalan dan Terus rada Aing ge aradu iriki makin cingak-cingak indung ratu jalan bibi aing ge aradu titiang sareng makin gerarah aradu Sakit aduh anak-anak Bunda Wiji maring pinggir telaga jalan bibi Beli, mau ke siap yang beli? Nempukin anak lu, jegek-jegek. Beli sih temen kan jalan jegek-jegek beli. Teman kalau cekek aja no main wiwi. Aduh, bisa. Jero anak lanang sareng tiga wenten niri-kiring sisin lagene napi rerah jero meriki sapu sirep pesengan jerone jero bintang lara was dan di dia aniki paman yang sareng kali Hai ngapur titiang puniki majerin jero istri sareng kali puniki. Titiang puniki boyen intensius. Wantah bintang lare puniki pesengan titiang. Kaler titiangi punte iki antin titiangi kertani. Titiang meriki ngarurut dambe Sepengerawuh titiang puniki meriki wenten puniki sanes saratan titiang muatan mawas tambe puniki ratu. nah kene bintang
wale ampur puniki titiang jero tanah istri sareng kalih bamakan titiang nenten uning puniki nik wastran jero napa niki jero Jero bintang lare wastan titiang niki radon titiang waste dari Suprabe wadah titiang penyeroane bintang lare Inggih nawek titiang ratu sang dewi wenten sane saratang titiang Hai nggih ampur titiang puniki ratu na istri sareng kalih puniki ne mangkin wenten sane jaga buatan titiang saratang titiang sepengrawuh titiang puniki ratu nah kene bintang lare ya ning bintang lare manggihin selendang sutran ratun titiang jagi nebusin napi je karsang nah bintang kita lare kebenangane jane ning wong pedalan cenengen niku Mencening man nepuin selendang ini dari ini kan. nah lautang orahan kene man kengken paman napi ke aturangan Nah mapan busan kan ampun nikang nike ampun ketepusin banyak. nah kene jebetone Orang mapan ya supe nyadi lah karena pusin selendang itu nih paling belah orang tuh jadi ini inggih sang dewi titiang poling mangigin nge ratu-ratu anak istri sareng kan mau ke sujakti ini yakti sekali titiang manggihin selendangi ratu durmaning titiang memandung pun iki selendangi ratu-ratu nanging wenten tunas titiang Sake walenane adene mangkin saratan titiang majeng ring jero nih dumugi jero dalan ki ratu prasida nak dingin pinunas titiang puniki jero napi sane kesaratan nah kene bintang lare napi kesane kesaratan turus baosang bintang lare sama utama gagak pedak nikesane tunah nane mangkin wenten sane saratan titiang majeng ring ratu puniki wantah tamu gagak petak sane kalindang mau tamu puniki sane saratan titiang ratu makin kepaijen niki ratu kena tambah mengantosa Li. Ini kan takonin dong li. Ruangan takonin malu. Oh, kadang kalian kan didian ini sih. Beli kun ya nih demen ngerayu. beli bawa merasa lak merasa kibut dan beli berdua gini dan nak kedut kecenian kedut Yere. tiang
tiang jero mangku. Jero benar niku Dewi Supraba ngetan. Di jero pasti Dewi Sulasi. Tiang jero mangku. Oh, jero mangku. Sareng ngatur ayah gitu. Kenten panggil tiang jero mangku Selasa Selisih. Ketemu main nika ngatur orang bakti ngatur. Mangku, tari ini rabi ini niki jero. Jangan ambil meriki balik. Beli kadi satu beli. Cemburu. Ah, dor akedo. Mengkone beli temen ngerayu. Jani lah cobaan beli nang ngerayu nih. Canggung. Beli. Jero. Tiang. Burak-burak sih. Boleh ku tahu siapa nama dirimu wahai gadis manis? Ah masa. Benar. Penampilanmu dengan gaya masa kini juga menggodaku. Kedipan matamu indah selalu menggodaku dan hidup terus. Oh gitu cara ngerayu Dut. Oke. Oh cara cibusan terus Men ngerayu banyak ini beli. Allah mentah-mentah. Menak kengken. Durus ratu. Sing tadi layu to. Nah sadia berjalan lanet Dut, apaan telah jadi sumber kepancen Dut. Sadia berjalan ya. Sing do beli. Niki tambah neka trimo. Wah, inget yang matur suksema banget puniki majeng ira ratu. Daler puniki tambur sampun api jaman jadi ratu. Niki selendang jero. Niki ratu selendang sampun kepanggih. Inget durus keniang selendang ratu dungogi ratu prasida mewali mereka kekayangan ratu. Bintang larang ya diastun selendang sampun kewalian tiang ton presiden. Nah itu kone duning ya diastun ke selendang ke sumber kewalian kewali ya singgang kena mewali duning. Ngiring ragan beli. Nah kene bintang lare duaning sampun Kene ya, kepanggihin selendang sutran ratun titiang duaning raga neden malih mewali kekayangan bintang lare sane kiringe sabun api bintang lare Yaning kenten bawas idewa titiang nyadia mangiringan. Ayo duaning sekadia sapuniki inggian bawa si ratu puniki. Nah titiang puniki jaga iring ratu sapun api je pegayon ratu. Nemang
lautan nemangkene radu marga radu. Titya Dewa Ratu Agung. Lah bayune. Aduh. Bekejang subene. Taulah sekiak. Aduh. Ada kene. Lah ayu. Aduh. Apa ada ngeranang nih? Olah jenis konsumsi ngeranang. Ane ngeranang nih. Oleh tuni tugas konsumsi babiki. Kopi lama. Oh,
Ya niraga tugas dikonsumsi anak cek mekejar. Siaga. Mari raga dari pergina ngigal ini memetang kan dia hangat sebenarnya. Amat ya. Ih, Dewa Ratu aku. Nih bah, yang cari senangan, yang niraga nakang kegegunta. Akaru bawang kesuna ciko lili gundi aput ngundiang gae hati ningu lungan beli sak mejakut gitu ya itu masih kegeguntangan betawang tuh sing idang alang saya Dija sing idang alang sing keguntangan ne bani seken kan bin mani puan bin mani oh sing mekelo bin mani ya nado nak mendepokan degan ya madan pergino perkenalkan oleh perbatasan Buleleng jalan oleh perbatasan Buleleng Dewayan merindukan semua masyarakat nyenjemin mani tangkil ke Pura-Pusah kini nyenapet wayan rindu perginu gitu nyenje sinyak ngorang gitu loh nyenje sinyak dapur kal tutup minum konsumsi minum kal tutup Dajuman aduh Ya Dokar, bang lu pergi nanti lempuyang anu kopian. Nih Wendesa nanti ngeranang cail. Ya Dokar, bang lu ya. Aduh suksem Ore nih Nora. Suksem moni yang doayan uling tuni berpetang moni tebok cang minum loh. Di sini itu kemana benunas bawayan loh. Tadi hati, ayang jero Wendesa tadi hati. Sing hati ngajangan di madan pergino, udang tiban kaden coba ajak di madan ragam seolah baiklah. Ini penyanggra tuh Dewa Ratu, ngelahang doang miliar keripik kok nih mas. Amat ya jero Wendesa. Mari puan man 50 juta, kopi tuh, batas bakin apa nih dok? Semut itu doang nih. Yan Dokar, nasi mang nasi. Aduh, Pasti uang salah kan Rian, ya, ya. Sing nawang lek. Amon to banjar Wendesa di sini nawang lek. Kopi kuala irit. Di gudang bak kopi. Kaya ada jero Wendesa kan kopi. Amon to ngidang mang kopi bergina amat je. Manis tah semangat. Semangat. Ya Dian kopi sih mangga. Sing ada kopi ya. Irit gitu kan kawang nyuh kan Bang tetapuhan mulu Rian pas belum buyangan. Aduh ngelaras heran saja Bang Yan bang oh nih budak kalian nih ngojok nih nih budak kalancang nih ya nih man memurti sih ketean sing aduh nah kayak jero Wendesa nyenum puyangan gitu. Oh, mayan maaf yang debes liu cang banget penyanggrek ini lah. Ang kedek lo ya. Sing ang kedek lo ya. Kadang cang sinjo bunga gini ya gitu. Ulin pidan bunga ya. Oh, ulan negor tulang. Kang wang na bebedikin ya. Oh, nah ada melahna masih gitu. Yang gigi coak di Malu ada belahna. Oh, apa melahananya nawangnya? Apa melahana ada? Nya nawang nih nawang. Angon akes tutuk nyonyong nih dong. Kadang jelek nana. Ada melahana, ada jelek nih gitu. Lah jadi ini raga hidup harus ngibur. Yadnya sebenarnya madan telah harus ngibur. Ya diastun tuh raga kenjal. Kenjal abulan pitung dina tiang ayah tetep tiang semangat. Nah, konen jero Wendesa.
Ragaan bisa bang lupang 4 man pulas. Yan, bang terus yang orang lung Yan, bir bang Yan, bir. Boleh terus orang lung, depan nasi bungkus, nasi guling. gitu, Saya, Bang. oh, ya, ini baru ya Yan. Ini kesukaan saya ya. Nggih semua ya. Sing ada ben ya. Nggih semua. Niki mau ya. Yatnya nasane ageng kecen. Oh, cara menese ngidang beli bir. Oh, bir jadi nasi kotak sih nang beli. Oh, perangkatnya garang itu. Abang Nafi fadakan itu. Yes. Dan nasi kotak yang penari ini yang ngacepok. Ini bulanan muruk. Terus nasi di pohon kan banyak. Aneh jakaran ini semangat. Amat perginan ngencit sekarang ini. Aduh, nih ngeranangkeun nanti itu dah. Kengkenang lagi sama nadiatnya nih. Yan dokar. Pas terus punya ada narupir cek lempag. Baik. Cek lempag Yan, cek lempag. Yan lempag, yang orang. Orang Jerman semai lempag ke sana. Lempag ke sana. Selalu lempag cicin empang jalan. Jangan bau yang uyangan langsung itu nih doh. Ulian penyangre guang sakal uyang-uyangan gitu. Yang benar pun penyangre teke peragina mare ngejang tas kopi teke. Ben mesut peragina ngikel nasi teke. Nih yang jakal yang semangan kijap di jarwan jak sing ada yang nanya apa amat pedih pasangan gitu. Yang kolingang tersinggung. Oh. Ada nih berjawab begini, cang kiapian. Yang kiap apa keburas ada jumah bener ngoyong. Nih banding ngewakin. Nih syukurnya nih. Oh penonton sih ada kiap. Oh udang lemang macam mayatnya sih ada kiap. Tiang masih sing kiap. Oh kejang kiap jumah lo. Kejang tiang kok kiap. Jam 6 tiang berdini. Doh takonin belawe. Oh jam 6 tiang dini. Nak sing pulas-pulas. Apa nang sing pulas? Nawang sing pulas. Ada nawang sing pulas. Naulian sing kiap sing pulas gitu. Gitu. Aduh, ini bejani ragel anu sedih. Iringangan madani dedo agung. Ini mari. Ke kelongkang prerenan ke toko beli baju. Sekegeguntangan merekren malu ngerokok malu. Yen ngabe rokok ame sing ngawang ngah. Sing itu jero Indonesia ini dia rokok apa? Anak tuyuh pernah man gitu. Sejak kicap telah. Ini lintuni bakal emah wasang to. Yen sing derake orang paling kapak. Pasti ada mese itu. Tuh, ini jero lho. Atur bekeleng di tiang ring seksi konsumsi mana kepuarkan. Nungikal nih, ada yang lanjut, batas jam lu, jam lu. Atur bekeleng di tiang doning puniki pergina puniki malah jebos, sampun puput ngingkal puniki mana katuran ajangan. Niki ajangan sabun telas jero. Nih, dewa ratu. Hei, bayan setia mah, kak luar nih ngeranang. Jajai lu beki, yang subuh pergi nih perbatasan beleleng itu nyana nasi telahang. Bet telahang itu, ayang tikep bakul makejang lah. Amat mani awas. Semangan wayan akan mendatar gitu. Tuh, coba lung sih, iraga mayatnya mengkedeka. Gitu. So, kan bin raga serius. Nih mana raga mau bukti, ya nih raga ada semayatnya di desa Pekraman, anak sube ngelasang pipis tali 1 tali rupiah situ ya di dalam. Tuh anilung gitu. Sangkaning pemimpin, idolane situ ngemargiang perhatian. Sangkaning Indonesia nih bagus mencetak jenggotan ane ngande kentut tentu. Ranang masih yatnya no. Jero bendahara. Beliang nasi bungkus kadang dia ngajum. Aduh, dewa aduh. Tuh aneh. Yang jero Indonesia nih si ngajum. Kengken teh ya aneh pes yang siupiah ngomli manis cintain.
Pahit berkilit. Cek ngantek bongkol butuh nu pahit berkilit. Tuh nih rare. Tadi takon ten sing dah. Weh, iragem ndep dijelakar lemah nih. Ulah sih lemah sih manio. Wah, anjing wah. Manis semangan gitu. Aduh, bahagia, tenang, pikiran sejuk, pikirannya begitu harmonis. Gitu. Asalkan penting tetap rindu meyatnya. Itu kunci itu yatnya itu gitu. Sing cara wayan luwe valisa tetap sekep nyong-nyong. Cuma kan tetap apa kalian buangan. Aduh, nih iragen yang sengiringan di Doagong loh, dan jagat maya duit pun patuh butuh, uyang-uyang, pragat ngulur, ding lapi pes, sing ten ane madan ingat ke iragen, yang dingeng lah, pragat temu ke kape, midah kan, demen yo kan ada Doagong di jagat maya duit pun, kenang terus sing iragen kewah. Ni bekewah jani ragu nih dengan Doagong. Berarti bisa yang carane iraga pang bisa masih dengan Doagong pasing yang mementing. Nih jadi kewah neng lah nih yang liu nangat di maparan gumin supaya lemah makin gumin pada alam masih tidak. Tut. Jam. Kenyal deh ling dunia. Pesuguhan cang beman, pentong cang beman, bir cang beman, keripik cang beman. Ini nih jero Indonesia yang kritik dan saran banget Charles kritik. Tik kagak asal jago Indonesia nih lah. Gedan ya beli hidup itu makejang seropen ya beli. Aduh, pendidik tuh nih lah ngalis cang dedan. Nah beli antot cang beli. Gendeng nu malu naik. Masa cang pesu kini nyelonong. Ketut bagus pesuang dipancaine temelacah kiyul megang sabut caine ingatang sesanane cai aturang ayah sangkan apeken masalah di sejeroning cai melaksana padut cai wat padut apa ngewange ada Yun presiden aduk cai pangsing jeung margang sanikaon Dua kedarman di patut kayak larang diri di gomin itu. Neng cai hidup jadi tetap salah neng cai mati di gomin itu. Mangga
Aduh. Nih beli. Sekat aduh nih madan caro jani sih beli. Ya bener. Jangan terus pelang megengan jak jero Indonesia. Adi bisa begitu pegangan. Korban rejang renteng yang beli. Korban. Di jalan beli korban kan kerjaan. Mun sekat aduh rejang renteng nih, Bu. Hah? Wih dewa radu beli. Engken. Aduh, jak mula-hulahannya bersiap membaca limo cang beli. Adena. Mata kiat nu ngidang nyokot nyonyo. Cici saja ci ngeres-ngeres tuh ci. Jadi Sing yo ngeras beli. Kene beli. Engken. Sangka jam megengan sih deh. Oh. Jam 5 jang bangun. Terus? Labajeng somah cah jumah yo lakon kita kena. Oh jam 5 ci bangun. Oh jam 6 teko. Ye. Uli sablon, ye. Apa namanya uli salon? salon gitu namanya sablon. Cek. Oh salon. Tuh tepuk cang bobok na kenyir kan. Halo dewa radu kita kena. Jaga kurenan cina. Hah? Jaga kurenan. Gak nak cang lah. Cang sing tuh. Oh sing. Asal tepuk cang ke kurenan cang jelek papaya sandut. Oke. Jelek. Adi jelek. Anon kurenan anak adi ngemelah-ngemelahan tepuk cang. Coba berat beli ada beli. Artinya beli itu kene sing normal dari jelmau. Ada gitu. Mun kurang timpal orang gede kan beli. Membanding normal. Oke, tuh. Wah, Lino. Lino! Hidup mula cang. Oh, sing tuh. Masyarakat itu padahal sing ada lino. Sing. Oh, Oh. tegaan pada gujir-gujir gigis. Oh. Lino yang jumlah sangat mengejaran sing ten kuku. Wah, token len beli. Jumah mengejaran. Ini kan nadini orang. Ben beli pedalam jah. Enggen. Nu kan dini nang partner nyoman hartawan. Enggen. Mesado yo jaca. Kengga bat na. Ulian rejang renteng ya korban semengan kon main kau ngabo pejadi mai kebusa. Oh. Uran anak ke salon kon masih. Oh, bikin kesalahan. Aduh. Man kenggen tekan. Kalau jani kan nak muluan nih madani ragu pengsido simbang. Sangkal di sejeroning nih madan mulu irago miatnyo. Aduh nih madan balik timbang segitu. Oh, balik timbang. Dini sen irago mulu. Apa ada nih pengsido. Tresno saling tresnanin belat sama di pikor ringan sama di jingjing. Nah gitu beli. Nah tuh duwen jani sing gitu. Nah nih Bu Jani beli nih madan raos mulu anggon cang nyamuk kelih. Yang digobo dong beli pih dewa ratu sing nyamen padau. Sing ada ngalang saya. Hadak Aliang kedlot semong. Oh. Antek ke perbatasan beleleng sing ada. Bagus. Aing kumis jempe tuh. serem. Serem. Boleh bok beli itu, bo nyalah unduk bok Mas. beli. Kengke maksudnya di bok cang orang nyalu. Bok sisan angon beli itu. Sisan apa? Bok sisan itu buat taruh. Luung dodot. Bok sisan betara ini Sangkal bok beli ngel. Misi kempel gitu. Menuli batas kajau itu buat taruh lungau. Bicang rambut ken damuh. Damuh ne. Ya kat di banteran sih beli ya. Dimana? Lah rambutnya berdua. Lah rambut dun. Rambut hidung ini beten bampak ngejang di bok beli gitu. Obi. Sangka keriting bok beli. Nih banehani cara jani lung kreatif. Oke. Zaman kreatif. Ada sing cara jani jenis-jenis sing kreatif. Sing ada. Deng orang marbok jangan ni malu kenyir jelek. Oke tuh. Tiduri masih kenyir jelek. Yen bemakejang kenyir silung. Oh, simbol ada nih lagi. Oh, simbol gitu. Boleh yang kenyir tuh simbol. Nah benar. Ini pengyak irago nih madan cara raos beli kreatif. Jani beli nih madan mulu ado di Mayo Dwipo aja cangkengken pengenikan itu. Jani pengsido nih madan irago wajak ring sejeroning mulu ane madan nabdabang dini sih beli. Beli ngajahin kursus-kursus baik dewa ratu. Iya raos sang kone beli pasti ko pasat ken nih madan tato bahasa itu. Nah jani apa adane artiang gending canji bahasa Bali. Oh gending ken artiang masih. Oh cenik.
Oh, rago pengbiso masih ngajak yang bahasa Bali nih rago wani ado di desa Pekraman Banter sing itu beli. Benar. Nah. Apa gening cimek? Tine antiang cang gening cine. Andai ku tahu. Yan dadi tiang nawa. Kapan tiba ajalku? Bin bidan deke matin cine. Matin men kenatin gending. Pelana gending cang. Kapan tiba ajalku? Masa cang? Ben bidan deke matin tiange. Si beli malon mati. Mayan mati ku cang, kurenan cangnya ngono. Penyetang cang. Gending cinuling cunian marang besok mah besik. Betap cang bento edang. Yen cang acepang pang cibin mati. Oh nah, tadi ben acepang sing luwung bumi itu. Yen cuci mati, kurenan cincang. Dapat durah. Pancak beli mulai ngambil-ngambil. Aku memohon Diang mepinunas berikan umur yang panjang kepada mereka semua. Ijen jetiang yususane lantang mantuk ring ide dani sarang sami wayan bener yan. Nah tuh. Jani sing adelen mulai rago mau pinunes kan di Batara sesuunan pemekas pusah balik agung. Mapan nyangro pengendak linggih kan ke bekas pengsido masyarakat Banteran ajak sejahtera. Sini asing tinanur maka jampu apa aja tancap bang hidup. Adi apa tancap bang hidup nih biningan. Bener aku. Ayen nih ting nih tancap bang hidup. Ting tuh sih. Oh, barakan jangan aci besar. Asal tancap bang hidup. Adenan pilih nih tancap bang selo, tancap bang. Oh tanam tuh, tanam tuh kunyit celaang gitu. Oh jual kunyit celaang ben. Aduh. Dong ada kreatif raga petani. Ani petani pangsida berhasil. Ani pegawai pengelah menunung saat tabungan sing ada beli. Ben, empo ben. Hah? Pang benah bancangan tiang munyin cin. Oh. Apa ben? Suling tuni. Yang masyarakat penghiburan tekatut. Petakon cang. Yang mulai saja beli dua. Nah, Cimpadan jani on. apa bro? Apa celah penguli samping sing idang. Celah penguli malu sing idang. Celah penguli duri ngidang. Nah. Celepin uli malu singidang. Sing idang. Celepin uli samping singidang. Sing idang. Celepin uli duri Ngidang. baik tuat. Medakon alu cangkai desa sunan pusaka aluna. Seram. Nawagang tidang aratu betar sesunan ring pusak dewa balik aku. Niki wenten petaken damoh ratu. Roh ceparang ke Medan gitu. Mang nesida tiang uning sapun api ngane pemargi masuk kang uli kangin singita. Masuk kang uli samping singita. Uli duri kone nyak mecelap. Hijau. Nah, jawab nih ngali nih. Petang ngal gumi nih. Coba kadang nilai ngali nang nih. Wah, bangun nih wah. Di gua bangun. Gua penegak bangun oren. Apa tuh yang ngal beli. Ada susunnya kamera anak belahnya. Ini kan ada sih pada apa? Sekibot. Nih wayan sekibot. Adi sandal na pelalian beli. Enggak maksud tuh. Sip. Nek tuh. Coba lu tuh. Yen benah jawaban untuk kuda bangpis. Hah? Yen benah jawaban kuda bangpis. Sangsing apa pipis yang beneso nah batakin nah. Menara takin jangan takin beli pipis jangan dari pegawai bank jangan nak juru arah. Kemudian oren jang kemumu jero dalang arah kaget mah. Angjani. Yen benah bentuk. Nah mana beli? Cang mangpis. Nah aku man saluk nih, yang carana. Saluk 5 lu sing idang.
Dang. Kata Nyen koren nyaluk lima lu mesanal apa ini tuh coba aja ijo lah gua ngapa sanal sing nyak. nah calon nulis samping nih celap nulis samping Mesong samping nih dut. jangan kalau batis celapeng lo kati ini bin mesanal coba pegat sanalnya pegat deket lain pengigal gratis rugi ben jadi lijen ya. Yen nyak sanal dua kali aja nih nyak tuh yang gitu. Nah kedutnya nyaluk nih nyalan apa aja mulai mulai ngajak meme oh di gitu batis ini tuh yang sandal itu nyak cocok batis anget beli kebantiran ngedang jirijen batis ke gitu dong dewa ratu uli banu ngigal main kebantiran cek batis ada jekak dengek ke kene karpet kene ngena dong dewa ratu sing nama ngelek kan jaraban desa ngapa batis ngudiaya lah beli baca kajom je tadi jalan mau beli banu mau beli apa ngelak kajom banjar beli mengenai paling ngelah beli semperet lonto coba beli pikir apa di Banjar canggih dia jelema nih mana selak mekemit oh selek mekemit kayu ngebagin betara hadis soleh kayu apa dadat kayu kemit woi pernah baca cai batas ngelah pak oh kayu kemit janganlah masih madan pangkung ngis ngelah pangkung ngis-ngis ke najem apa ada itu? Hah? Apa ada di pangkung ngis-ngis? Cai mengkemitin kayu kan duh awak cai. Oke. Teke cai si cangyan membah ye. Oke. Kaya hang cang cai. Disaget cici sini ke kurenan cini cangaya. Gitu. Oh, kemungkinan pelakon munyan itu. Cangke wah mengajak beli. Yan masyarakat bang tegak. Jangan ditegang tuh. Wah, kayak gitu tuh. Saben uliang sandal ajapan bakat abu kepalisan kan nih. Duh, ajo nih beli bos coba kajum ajum tuh dah kesini tadi ajum gitu. Cang ya nih metakon kencen. Nah, apa takon? Uling tunian ruwet petakon cina. Apa? Petakon cina. Jani nah bahasa Indonesia pas. Ci bahasa Indonesia menggenap cinglah. Baga tuh. Cang Inggris. Cang tetep kuliah. Kuliah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ane beten. Nah persoalan beten berdua nya ini di langit nya di tanah sing. Ngalen persoalan nih. Nih bang langah angking gumi. Piring apa bahasa halusna? Hah? Piring bahasa Inggris. Plek. Piring kan plek. Bagus. Siap. Maksudnya siapa tuh? Mau panggang apa mau goreng? Siap mau goreng. Chicken. Yes. Kedua. Pintu. Door. Jani sambungan piring siap pintu keke. Plate chicken door. Beli nggak saja nih? Ci nih sama mula ci gitu kan aja. DJ ci apa? Cek ci mantigang cak. Cek plate chicken door. Cuman nak beli mang bahasa Inggris gitu yang kencan nak jani ragu karena ani beli benahin benopong lebih beno sangkali ragu pong sido ada raose ajak sing ada beli uliani ragu nih madan sido ngingko pong ragu ngewedwang nih madan rasa bangga sawire nih madan mulu ragu sido ngatur orang ayah cara jani sangkane ngien beli sangkane ngwantuan idodane semeton sane sampun mapunya ring sekan ditiang pengbekas puniki sane sampun umas kupon eci puniki nggih ditiang aturang suk semeping banget dalar sane siosan sampun ngewantu puniki ring sejeroning kalah mungkin ditiang pentas ini beli mantep nih PKK ijo kade lakon PKK busan bak jan ilang nepuk gitu PKK maju ulian apa adane prioritas jane jero Indonesia pemekas manggale pemangku nincapeng nih madan upekara sing gitu rangkal nyang PKK nyetel wih aduh mau baju barak mau baju putih mau baju kuning nih bolos beli
PKK nih baju kuning, nya aja PKK baju kuning pasti polos ya. Ade tawang cipol. Ijo tunennya ya. Ang coba nih ada baju kuning nih orang banyak. Sing ada putih nih, kemuning. Oh, aja. Itu paling polos. Ani mau baju gadang mereket yang memunyi lon Gen. Asal pemajalan ijo tuh. Ijo tuh. Asal jalan ijo tuh. Oh, yen baju kadang. Baju kadang. Yen mah baju selam. Onen kat ditu pikiran cahal beli. Kaden. Tuh Jil. Yang Tuh sing perakat-perakat ngorto padakan gelah kadado nih. Aduh. Hei, nyen cigong. Jak gelar gelur kelijani. Bawa pedang nih, bawa pedang. Oh. Marun tan Dong nyelesai. saja cat dado sing perakat-perakat apa katuturang tuh. Aduh, betaran belicang nih. Weh, betaran cang aji. Ah, sing maksud jangan betaran beli, betaran cang ide dewagong gitu. Oh, duragam. Oh, ide dewagong sedeng nih. Bli. Ya. Ane lengan. Tuh Jil. Dong ngawak-ngawak cing orang gelas sedeng. Menyen Kedak pasang potong cang kacingan. sing sedeng kelijani gelur-gelur. Potong nasi. Potong lagi nasi deh. Cak-cak nasi oi. Cek nasi. Dong caidakan pemimpin Cibani itu ngomong contoh sing benar Ci. Oh, gentan. Dadam du, ngiring. Pemakan ni lemah bengenah penyandingin atugal tu. Bet si saya go tau Jil. Ditiang sampun saking tuli. Ingetang na keginan Ci jadi padakan mudiang. Yan nelayan kengken patutna. Oh yan petani. Apa jemaah kayaknya ingetang terus bilang wai. Cai dari padakan gelah inget mesti. Tak gagong sing dading sap do yan gelah lakar medal. Nggih ratu. Gitu, Pun dadam tuh. ngedak. Lurus tuh. Banyak ratu. Tak gagong ngemunyi suara nyanyi halus mulus ngawirana samirana banyak sami sampun ngepekering bancingan Brio aksi gama ura lan paksi dok maluok muni gagenti apa medal itu seluwiring nih madan sarwo paksi mekejang nih madan pada girang kita beli Kades ya. Baci kumo nika copo Apa dah kecopot. sing jeung kecopo Mak. mekejang nih madan saya Rikana Kedes merak ngejak ngontel nih madan pamer yo kapening lunga Pangrana siku sadawana amunggo Dodwah makejang sing ada lelo. Sewore ini ane ado dialase. Bane madan baburon sikit tuh. satu wane Oh. satu ingalane Kang munyo agentora agentora jaya ngenerot Iku kang lawang ikaku. wah
idongkang beceng-beceng beli pada kirang ya. Nyaki idongkang aja kayak Nah idongkang gitu beli. Ada tuh. Dojil. Dia. Saya go gelah lakar pedal. Inge. Tur mepayang sanganado ngarang suku sano. Dong udiang cinang kilen gelah marap kemuji. Woi, ampura wandara tuh. Ado sedikit yang lali wau sareng ratu. Tetap tiang sareng adin tiang nang makan napi wenden ratu. Jil. Ya, Bengong ci. iya ngau ke ratu. Woi, tuh. Tiang tuh. Cedanin gelah. Nge. Iya naliang di tengah hing sekarang ada yang apa gelah? Yun kadi sering segaro. Bener. Kadi sangyang barono. Sangyang Baruno. Patut. Kengken itu Sangyang Baruno. Aeng Aeng bagus. lah. Bagus. Serem. Sekan gitu. Ya, Sekan tuh. patut. Patut. Jil. Ye ngelen parakan lah nih. Yang Mundap ci. dan iya tuh. Semangat ben bedek Nge. gini. Ya campur sekali ratu tiang tan buron. Jil. Dia. Cedanin gelah. Nah, ring napi kayu di ratu. Ya naliang di tengah di catus patok ada yang apa gelah? Yang ring satu sepatu. Bener. Ane mah bae sepat napi pun api. Kengken kena cima bae sepat. Kengken. Iya nan ring di sisi napi ring jeroan kan kentana. Iya di sisi. Ring di sisi sekadi do sangyang Scooby Doo ratu. Nyen Sangyang Scooby Doo orang ci. Sangyang asu. Pai. Dong bandengin si Sangyang asuk ciceng ada yang gelah. Kenton yo, makan ring jero nih kau. Ring pura. Yang di tengah. Kadi sangyang catur muka ratu. Wah, mawi bawa gelah. Mawi bawa ratu. Bagus gelah. Bagus. Wah, tuh. Yang tuh tiang. Laswi kuang tu bota. Apa artinya Don? Hah? Apa artinya sih? Nasi keuangan. Apa? Wah, ci sajan sing mengikuti perkembangan zaman ci. Nasi Tuh. Tiang. Ini namanya gelah. Apa Lasi tu duang puta. Bah, Juang bo, juang. Cikuang bok kita sini. Apa sih casi kuang buta? Jil. Yang do. Lasi tu duang puta. Ah, Kang Yang pun kentan. Nak beliin dia mulu blok, dia awal dua. Oh, Ciduang. Dua korang ci banci. Dong dua. nyai munyin gelah macam moto kan bisa ci. Menapi artinya nikah. Kan nikah artinya. Sekana cing raos. Penapi nikah dua. Sekanang saya go gelah lakar pedal. Tiang pun saya go tuh. Gini. Cindane modasa. Sajan parakan sing siago ci
Cimai? Ah. Sama tuh nih. Tadi bungut tiarin tuh ngatur. Yo. Kengke masuk Ci. Itu tuh mau pede. Dong muda Ci ngopa gelah. Ratu dados tedung jagat tedung ngaran payung jagat ngaran bumi ratu nen ayo pajak. Men kenah Ci kengken. Dan kinten ratu padot nih mau mengenai nikah. Oh sing gitu benang gelah. Gel Men tangkel kengken. matur kenglah bungut diatur tuh. Dia hijau ngali bungut yang gelah. Sing maksud gelah cai dari parakan gelah. Saya go cian suba gelah lah medal. Ci patut ngireng gelah. Gitu Oke. maksud gelah. Duni tuh kentan ibi yang unik. Pula kentan dia anak emosi-emosian ini. Ngireng gelah masalah. Kentan. Ah, cinta ni dasar pedang. Dong mekebek nyaman cing aturang ayah ci kodak mancing oyong yang subang nunas ajangan ci nomor 1 cing kepewarga. Itu tiang wangi ngira. Nah jelap alih tiang. Oh nih alih tiang. Hilang gelah. Ye. Apa kalau gaya ci jadi? Bisa cingigal. Ah. Cenek ikan. Nek kumang ngalik. Sing kanggo sing gagu tedong ya mak. Sajan parakan sing hidang nyagerang nih. Cara nak kena hernia ikan aja. Cai mesti ngelalan nyamuk deh Jil. Angin ya. Tuh masih. Simbar lumade prado. Ada bang. Aja dong. Turun kulun. Apa lek kamu? Ang. Aja toh. Aja semawo. Kurang semawo. Durando. Patuh. Aja kulon li. Nyangkat. Ah. Belingong. Hah? Belingong. Nyen ningkung. Belingong. Nyen melindung. Belingong artinya. Oh, melindung. Canong kan. Oh. Tapi ini gitu. Dong Cina ngudiang ci busan kena Cina. Ya ada wagong ada semariko. Kan tiang ada Cine bos sing sajan citain membali TV, sing tajan cica mengikuti perkembangan zaman ada YouTube pebaliang iban cia. Maksud dulu. Do ane tidong pebalihan nih pebali harjo seni budaya. Do nih nang yang gumui Bali. Ngelok kamu ke luar negeri tawang ci ke duru negara. Seni dan budaya aduh. Bener. Oh, nikong. Kadang kan Tamu aleh main apa? seni. Do Cina weh. Siang kalah. Nak ngudiang tamu main. Pengdot yang ning ken tatanan ane madan Yang budaya sing nih, irago ngajagang ane madan gumi Bali kesenian Bali budaya Bali nyen bin kenorin. Norin dong dan we. Oh. Pendidinge. Kok Ci mesti bareng-bareng ci buduh ngikuti Dia budaya luar negeri ci.
Angsap jika nih banci pedidi do. Kenton yo, nadan yo kenton sap dong ton. Tiang pengkeni masih penindek cara mangken perkembangan katro pasan tuh. Cina udiang-udiang ci bisa do. Tiang mesolah pewayangan. Oh masalah wayangan. Bukan seni. Dok, tiang Seni tuh. Wayangan apa kena ci do? Wayang sangut melem lelampahan. Oh wayang sangut melom. Tiang dados melem niki kedut dados sangut nih. Wih, jadi Oh. itu sajan sing pocol cai dari perekan gelah ci. Yan mangken tios ratu sarang tiga sarang tiang. Men kengken Judol tios. nih. Flora fauna ratu. Kamboja niki. Kamboja tuh kengken kena ci. Kambing ratu pojok yo jaran. Bet. Sakang nasina. Ci lemah bawa paling belat. Buat cingali yang saya ki banci ani luwung kambing orang ci. Nggih, pengcenik ndu. Tu bojok kejengat-kejengit ngen. Dong tedil. Ya. Do jaulian gitu cijak ngawin nang reret kewibawaan gelah gitu nah Dan mangke nak kadi ratu winaluyo kadi mas yang sampun mas dijo celempungan cekatun mas tuh. Gitu kena, Ci. Nggih, ampun rering kenton. Nah pangsing kenyal masak kenyal gelasnya mas Nggih. gojakan gitu kena Nggih, cai tadu. nggih. Benar tuh. Buang sajan. Mang. Dojil. Ya. Yang mangken pemekas. Ini ratu. ada pemekas ane ngawin nang gelah. Sumenang sayo segitu sungsut ding kena hingati. Ini Nah, Nabi jadi ini dengan udah paman magarwa. Nggih ratu nabi mene wewenten ngiring-ngiring matur. Ada apa buat nejani? Wedon ingyan ring sajeroning undang bikayun boboat manah palungguh Joko Dewa sampun api ning ratu. Tuh si bintang laro. Tua sing ada lendo. Tua ide dua agung cin lakar ngetut ibandani bintang larut. Ngluruh tambone go abdi. Duh si ratu ngerereh tamu pacang namane mah kadi permaiswarine ratu sane sungkan kaya ngono. Gagak pedang moga-mogi sido go abdi. Wantah tamu punika wi gagak pedak wastanipun. Benar saja Dojil. Inggih dumugi jeledang ipun napi wastane I bintang larut. Dumugi pemekas suecan itu betara sesuhunan segitu. Inggih, inggih. Pemekas jani pangsido I bintang laro nemu ane madan ubat ane madan I gagak petah. Nah. Durung puput bawasan sakit ada wong berabdo. Inggih. Dados mebiayu kana mererot Rai, hadi jakalang maganaran sana di joy ini dekat di Rai. Kumi apa ya ada anehnya di Rai? Aduh, di Rai. Takut di Rai, takut. Adik ini nih. Aduh nak aeng di Rai. Aeng ora mle. Oh. Ngene bagus Iya. aeng Kok ora. main itu paling Tuh. aeng di Rai. Tuh. Bumi apa Oh. ya ada di sini tuh? Nih. Awang nih di Rai kini. Ya galang maglanaran. Ngani nongosin galangin enak aeng di Rai. Duh. Ngedor. Oh, Jin. Tiang tuh. Nih saja nih. Cai ane nereksanin nyinawang ada perusuk mainnya. Nggih. Keburen gelah orang payo duit bu. Cai Cai ane tiga metakon. keteko di Rai. Tahu tak metakon di banci. Bisa coba takon toh. Bisa dia terus metakon nak moni apa buin orang anak luki lu lho situ oh mirip bang tiang ya nuli di batis cingakin tiang oh weh pe ade cara memplekan nih langsung kejet-kejet ya Abang Harwan depuk Abang Harwan depuk maro kedasan gigis batis biasana cara terpal nih depuk Berwadan kan dia Rai. oh nih jerone bugis ngenah gigis
Lah kode bugis kene kakadang sing menarik. Di jana menarik. Ah, Bang, malu ngosot pipi teh cempok mani yang sing biyen akeh nya. Tong dewa. Iya kadenan ne derai. Dewa tiang tuh. Tamiung takonin malu ladang uling dijo gitu. Tua ngomong si malu. Tiang bes ngatek Nyawa si musuhnya. yen mirip tiang usano. Becek tiang tiang lo ngecek uli pikiran tiang to. Uli peteng ngendeng menek sumber. Cek tafsir tiang usan. Nak ngecek ini tuh. Kalau sing sekan ya, sekan anak beli nyenadan. Jeruk. Tiang saking belakang ingat lihat kamu jerono nggih. Sarang jerono melihat nika kepinginnya kentona. Lihat kepinginnya tiang. Jero ya nuli duri cinga tiang. Aduh luar biasa. Cara gangsing Karelakin bakiang rengkiang. jet engging. Men yen nuli sampe? Ya nuli malu. Ada. Nyak bungkat yen nyak ci bungkat ini kekakaben sang resi. Adi bani mah cai-cai nih. Awak kone tawang nyen, jak cai-cai yang ngedras nih. Ngana man kedo nyen jera ke ijo tiang adane ne bedel jero. Adi jagalang maglanaran busana rame adap ditumpet. Jani adi bagalang kijel aku nang Jani galang. Galang bu maglanaran. Ulian benak ngene bema bersih. Oh gitu. Asal mau bersih ya galang. Galang. Duni nak nupet. Pet duni. Gitu. Pet selitan pet. Rayu, Jadi sumpah galang ngapas. Iya denas galang apa ada ane jero. Dengar. Oh. Rayu nak. Ada nak mau dagang gulu. Sebelum mending beli. Dede Rayu. Nih, anak dingin-dingin panawa pak. Yen sekan adan do, yen sekan adan. Ya dan lo. Pembeli nawang nih. Nen malu pauk nah. Benyok bos sekan kenal malu pauk gitu. Jadi johen malu gigis. Ragone medakon kan tiang. Gitu. Nyen adane. Bosan bongol apa kengken? Injek malu-malu pada cek kacokroh jongone to nyene. Yen to ante karang cokroh kengken ni cokroh. Nah, beli to samai laku. Do den malu den ori ini jani adan Eh, ya. bawa Jero nak lanang bagus genying. Adan tiange lo celak Ojo. Sire? Lo celak. Lo celak. Beli je. Ada ngeres. Ye, adi ngeres adi. Ya sing celak-celak aja jero dini. Men papan lo nya dan. Bapak gede colok jero. Meme. Asal papan tiang uleng culik. Nggih, memen tiange ketakonen jero. Ngindeng kereng medagang caluk jero. Nggih. Dagang kalung. Caluk. Adip kuping oleh saya. Kengken ngejang kuping di samping kene. Ya, dong subuh cuma takon dingah gelah tuh nyek kene adana. Iloh celak. Uling di Culik. anyen adan memen. I caluk. Adi caluk. Colok. Colok. Bapak ini gede colok. Sing nyimpen otak cie aja. Memori belemah no. Memene tawang adani celuluk nawang. Benar begini panak celuluk ke? Ye. Jil. Celuluk. Rayu. Ngajak colok Oh, kene. rayu. Subuh ada nak lok ini jaga rayu Ah, aja dia gendeng kan dia rayu. Dia sing perlu liu memunyi itu. Man Gak gendeng kan dia. negara bisa cuma gendeng. Mae dirai. Len. Dongo sen cang dini dirai. Benyop cang gendeng nang ngedor nyen pangadong isyang jin cang. Bang lain gendeng nukdok malen. Jadi lo lah karena doang tiang do. Nah dirai gisi-gisinya nah dirai nah. Kalau pesuncah maklap. Jane ketemu dak dek dogara sedang kaliene. Nih sajan rai. Kebut tangkayo rai. Aduh. Hadi ada baut medanam deh. Ada baut medanam. Kebut selat kaman. Aduh. Meme. Sing jaga kabak, sing jaga gisyang. Kagena kabak. Ire pato nerasa
adi Dingin-dingin awak tiang jero. Doarebani mapas ledet adine ala dua beli anak begitu. Aduh begitu mudiang jero. Begitu mudiang niki begitu betul ada sininya. Bingung Tidak tadi begitu bener menjulu les oleh begitu mudiang. Begitu. Begitu melo ilo. Aduh, Rai. Begitu gini loh. Belus jadi belus. Anyang-anyangan dan nanggo-nanggo. Galaki terus menjalan balik adi asupa dengan langkah Nah, done bejeleknya beli. Coba baru dengan ingat dosa ingin jani apa den medaya kenang caranya medayo jani beli. Adik ngebek-bek, kengken tuh. Adik kebos orang. tokat antuk tuh Ani kan kantuk, ani ngonyol-ngonyol tuh. ini gunung Pada. Betawa, Gil, ngecek nggak diaduk Gil. tuh antuk-antuk. Ne tamiu sing tadi cigedo. oh tuh ada yang gentong Bapak ngopak agen bosnya. Bosnya tuh jero bosnya. Sing lah disiplin yang abedik. Bosnya tuh. bos dagang biu Wih, aduh, dagang biu, dagang gedang. dagang Oh, dagang magenepan. Minggu diang cek rengas gitu di sepang bos. nak mulut itu sebang bos ya Emi. emosian Oh. Emosi. Gelah orang rengas yo paling rengas itu. Ada orang rengas ya. Ajo nih. Nanang janang kebelut tiang kero. Rengas. Rago rengas. Aduh. Kengken kero. Apa tuh Jil? pelinteng Ada. Dot. Apa pelintang atau apa nih? apa orang sana Ye, anis lat mai taman matakon. Oh ani bau teh metanam tuh. ayo kal duet mengenik nih gini nih kayak gini Mon. anu Duet maganing Oh, hibur kan artinya sih hibur, gitu. iya. Nah kene apa beli. lo ada di ayo duit Nah kene sedone duet maganing belinya nadane. oh cang tiang kartalo Nih ani sebang neng Aduh, hilang ya apa panu. Nya nadane beli. Wayan bagus. Wayan bagus, Mencetut. mencedut. Dudut sih gitu. Irnundi. Nyet. Irnundi. benar-benar deh orang ada Benar-benar orang ada di paling kene ketika seriret nak kono. Kartale. Kartale. Beli wayan kartale. Ngoyong malu beli dini. Tiang magendengan malu ngajak beli kedut. Nah beli kedut. Jadi tiang ngorahan masih ada tiang madan lo cili. Dia ngajak beli, anggapkan mau mekuranan sih gitu beli. Beli. Yang yani mau beleng 2 bulan beli. beli ulung nges nih Di ulung mekakeh ngai belengan bawa. Jil. tidak ngai mau kakek beli sing man ngai Adi sing man. nak dek ane ngai Ya. Bah bangun aja ngai belengan di subane ngonyol jadi sing ngangkenin. Beli. Nah. Yang pengidam. apa idamang lo Idamang pentol. Beli. Nah, mang pada banget dah. Pang liang nak ngidam, nak yang gelem-geleman sing itu beli. Jadi pang segar gendingan nak yang beli. Ngajak magending belinya. Kuranan tiang nak duak magending. Duak magending kuranan tiangnya guys. Loh, bidan kalau mageneng nih. Iya jangan. Iya. Udah ngorde kesemangan. Dong memunyi dong. Kan kan. Ini kan kene malu, meni lo kene meni dong, sih beli. lo. Jak beli maninya nak wangi dadane begitu beli kasetnya sih do. Sih saja. Beli di Belinya kaset. mani kasetnya jero, pang payu tiang merogo. Pang payu mani legat belengan tiang, pang payu kuranan tiang 3 bulanan gitu jero. Gitu. Adi bisa Adi di- tiang 3 bulanan. Adi bisa kuranan 3 bulanan no. Ada nih beli kaset. Oke, Oh di toko beli kaset. toko bangunan terdekat nih. Aduh, lo Kaset kan Pak ke Sepeda. circle tunan beli kaset. Hah? Nu ke circle tunan Oh, beli kaset. itu Apa ada sih kaset. jero desa tunan. Nah, beli. tadi di jauh kan Nah, tadi. itu paling cocok om beli Ah. kaset. Oh. Nah, mungkin Ya. payu kan ini. Tahu dah Jil, ini gimana sih ya? Siapa ke gending nih? Ada. Kelung, apa? Lu bulan belajar cap kan gending. Kurenan tiang beling telung sawai pos nengantel kulian ngidam apa tetake kane
pangdodang Eni ulian parisalah belini pasang tiang geni dadi gede beli demen ngugul tiang sirap yen sing bak beli pragat Suwodamonto adi kurnan beli ane paling jage naje ora kang apa keadotang beli Odo beli kurnan tiang paling bagus 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 ne tiang adotin ani gampang gampang janji arus katuwudin tiang adon pendol ani misi talo tiang adon pendol dobel talone tiang adon pentol 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 talo neliu amine kedo beli tiang dot pentol beli Nah, pentolan ini makanya. mesti talo talo dah dua beli beli ngelah ngelah beli ngelah ngelah taluh dua sosis sih ada si yen tuh kedake ada ngedara orang cinta Jil. Jil, Tiang, tuh. tiang. Sekarang nyanyi Kalah, nakoning. Ah, nah. Sing tawang ada penyusup mai ke puri Nggih, kan. nggih. Melah-melah Nah kene nawak jeruk wonten tiang jauh dari tiang matur ni wau sampun ragone madan lu cili niki penyerwaan ragoe nane tiang jani maderai apa nado ini di jagat mayu duwipone tegarang matur niki dewagong tiang ning waso jagat niki dia dua agong ani nguase jagat maya duwipun nggih nggih pamit tanglu gede di tiang aratu dua agong di tiang nunas gang rena sinampura banget tuaning iwau di tiang rada geruduk sareng karekan ruweni tuaning wadah kekanturan di tiang sapuni ratu menluh ciline nyen sejatene nang udiang mai apa tujuan mai sapuni ki aratu dua agong sedurung make nyen di tiang matur ling palungguh songkori dewa serep pengerauh tiang rainan sane mangkin bayaya dios di tiang watang iring sepemargan ibintang laru kocak ibintang laru punika watah utusan palungguh songkori dewa ratu dong ngajak bintang laro kone Jil nggih mensubo seken saja gitu jadi dijo bintang laro jalan oke ingin nawagang di tiang aratu dua agung sane mangkin bini becek palungguh songkori dewa pangean di tiang sane pacang oke di bintang laru tuane ngiwau ipun kanton pesanetan ring jabu ratu malungguh songkori dewa tahu tang lu cili bintang laru tuaning ne subet napa adane di natar puri mayo dwipe lautan jane bintang laru tangkil ring idanake agung bintang laru bagian itu sanato bintang laro sadio menangki
Lho bintang laro. Ada pamekas ani kautus gelah sing ya delen ngutus di bintang laro jani ngeruruh tambo ane madan di bintang igaga peta menkengken mirip subo sido manggohang ane madan gaga peta Ratu Didiang sampun presiden mengatur Hai ngeratu daywa disweci pemargi diapun iki ratu sampun presiden yang ngemolehang tamben puniki ratu Punta wijil jalan ureksone mangke Tambo lintang mawi gunung Oh Jil Cai pemekas Jil Banglah cai tugas Nyinayang ane madan tambo nih segitu Jangan jani tambahin hidup permaisuri Pangsido ane madan mau wali Oh kena Cai ane man tugas jani Laut tanggil Melang cina manin deng leng-leng ci Kejapin nyentut, kejapin dan. Bintang laro sapo siro wong pawesri lintang listu ayu Singgih ratu niki wanda Dewi Supraba sane sampun mangaturang damel Hai ngeratu puniki boya nenten sios wonten Dia Suprabo senganipun ratu durmane ngide sampun presiden mapece tamben puniki ratu Bintang laro ado kena gelane jani nganggo pramaisuri Udo ratu sampun ratu makayane nebang yang niki yang nunang Ampurayang Ditya Ratu sampunang arsang puniki Dia Suprabo Ratu Bangyang Dityang puniki nggih pramesuri Ratu Nih bos subo pani madan nglawan rajo segitu Nggih paten. Bintang laro bani cai kapining nado dan urungan kita pejah mangke Sing biani sing bungan lakarnya lakar mati yen sing jai cide nyani madan ngijen madan anak cai bani milih pejah kapining nado no Isang nado pengajuari yang amondo bintang lareng Woi Dewa Ratu cai sajan Sang Prabu Sang Nadening Rat cai sajen anakku buka cai pongacuari nenakih buka ya Dia Suprabo sajan cai bintang laro madan wong tani kelancai sing nawang mirip mani madan tato didi kengken nangkil kepuri ado jani buko Dia Suprabo cai harus nyerahang yang sing nyerahang mati cai ken ngade nang nyerahang kan mati ya dian mati dekai dua remakirek jalan jani candokan nah ya diastun jene bintang lare ngemasin mati sing makirek yang ada pak
Nah pesuang bekowe sesan cai Mari ini. kose den. Subuh bang, aman tuh, orang nyerahang dia Suprabo singnya pang nagih mati, apa ya mirip nih tagih segitu. Pak Nene bora mati Apa ketagih cai? Gelah-gelah matur melah-melah kencai. Pedalam wake akian cai na. Dong mone bagus nu nyidang ale loh lena. Apa ketagih Brano, Harto, mungkin sinagih jagat lah kebang lah. Kain nage angkianipun. Dong gede sesuakan yoko. Nah jani berasa yang nih wanta wake ane ngepet patin cai ini mapan cai ini Prabu Momo cai Bintang ini. laro yen kutu pejah jani. Lautan jalan cendokan. Nah jak lawan ning sing jak kalah Sang nyawa nato manandingen bintang laro mangkien kapatana. Weh bangun ning. Nah onden anak aku begitu ning mandan kalah jadi ning. Tuh tulungin ye cening tuh tulungin tuh. Dong Weh so ibu bangun cenik ning, itu bangun ning, nu bangun mesti ning, bani. bangun. Dah, main beli sebelah maya apa? Ledang suryanin di dia. Nama pinulas nih cening malu ya nih. Yo ngesembah. Dong dia aja mesiat misi memantro nih. Tinggalan telah banyak. Tinggalan ada dari lo kesarana. Wih, tuh. Bintang lautan laro. lawan ini lautan nih. Wakil sang nato mayo duipot tanah kira galapak. Jani tanang dosan ibani ane jani. Nah, nih jani tanang simbungan anakku kecil mati nih jani. Tuh, saya goci. Pak. Pangidang aja makajang nih pang makan. Uling dini di Natarpuri ya. Pak. Mangke sapun api ada madu. Nah, lautan nih pesuang kewisesan cina. Tanurungan kita pejah mangken. Tandang laranto. Nah, jak lawan tuh nih nantu bejani lawan di bintang lari. Kerasnya bencai, wah cai ini bareng-bareng ah. Wah hijau betul. Sesampune Prabu Mayadwida kekasorang. Anjene wancin sampun edone Prabu Mayadwipa nepun iki kekasorang uli ye jeneng bintang lare. Bintang lare Nyakrawardi. Laris ne wancin dani bintang lare jaga nyeneng ratu dini di jagat Mayadwipa. Kaler puniki dados prameswarin nyikeun boyanen dan dios wantai lo cilik kesarengin dan doyak suprabe Inake dados prameswari
iya nyenelo cilik daler ya dia dari prabe nah dados prameswari sekali makin dados pendamping hidup kebausan Kerdera karja Jakati kawekas Dumugi je puniki risa banyak nang ide dane di bintang lare dados papu jagat sami pun angkar derah aja banyak samian nungkul stor ngadorang bakti Dumugi sekali didiang puniki saking segar jelalah manis daler iratu ide dane sareng sami mekas pamiarse presiden nemuang nemuas dekera haywan sapunika kadurangku nang carita mogi rahayu sareng sami wantah sapunika sekali didiang presiden nyolahang puniki indik cerita puniki daler sing manawi wenten iwang kirang langkung antuk didiang didiang nona segang reneu pangambure kirang langkung ampuraya mangkin puputang anduk Brahmasanti ngesane mangkin sinap didiang antuk pramesanti puniki Santi 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 Ini tepuk tangan